Fatalo fatu ni tayo fo tala mai antero ni sila molo fa fonga mai tayo manuia. O le taunga tā te aleo whale no whai o whainga tā te lei mō tangata o le tongi alato pili. I le tō tasi ma le tō whao tangata e tōlo ia alato tonga whitinga whawhomai. Ai po le misia ia na mea ai le tausanga ua mawai. O le o si taulanga sa whailo i nei wha maunga o le si tala winga le tonga tā o soi whanga. E beona whaalia ai le soata i tai sa whawaina le kulupu fautuo no whanga tū taulanga ale the Urban Advisory po le tua. Ma le tamai tai whaatonu foi Dr. Natalie Allen. Ai oni tala whaawa we winga li tūlanga lelele o whaatino ngai whale. Whaalia Dr. Allen, wa lua ni tau sanga o lea sa ililingo la ngona ma ele o suia se whasolonga o iai, ma ua whaaffainga taina. Ele sa ililingo na lua whaale tau sanga mo whale. Sa ililingo la ngona lea, lona lua whaale tau sanga mo whale, the housing survey o whaatino lea kulupu fautua le tua. Sa tu fata sia mai whaalongona sa o iale lima fe lua sa lau tosu mo le lua tangata New Zealand. Sa fe silingia le wa o kuso lua fe ma le lufu wha, ma Januari lua fe ma le lufu wono. Ta ua Dr. Allen, o nei wha maumonga mo whana so sonia longo i nei whai unga whai wha businessi. A tilo le tunu e tele atu, ia inivese meni e whaalu i tausanga, e fausanga te tele. Ma ia whaalia foi, o le lenga whatieino le tau o le soi fuanga o whatea e mainga. I ainga e maututongi, ainga e whiololo ane i tongi maua. Ma i lātu e nau e fia whātau wina ni o lātu whale momoa. A e leo te pula ai le whawhitauri na o tangata ma ainga e matua i ola mahatitiva. A e ui lea, o loo ia i le vala o le whaalongona i le vao tangata e ona ina whale mautu ma i lātu e nunofo maututongi. E ui lava o le ivas pasene o ainga e ona ina whale mautu e la ngonas whaalongona toa ma le malu pui pui o lātu whale. Ai na o le lima sufik pasene o ainga mautongi sa iai lea whalongona. O le whawhine ia neha shama sa ia tua ia le pua o le mawhau a maa i tō. I le teimi sa maua ai mau i le lina lana whainga whangoi. I le matanga luenga tamaiti pororanga tamariki. Ai o ia whalia nei. Sa whaia le ngoi na ia olai se olanga sa awhita mau ainga. E pio na ia longo ai le vaengo tala le staff. Mo se tai mua telu mai lea ngau i 2 miliona tala sa i tau puripurina mai lea matanga rua ngā malosa ngā ruai. Sa tala no tu sa oi shama i winga i a tia, i lona whali o lana taula inga sa iai, sa fua i le ngoi, o le vaveli taia lea, ma o lai se tu ai ngolanga te mau ainga, sa i tutonu, i te tawana i a mawaina. O le whawhinge i ai lona wha i longa whafo mai por PhD, i vaenga tau insinia mo vaila au por chemical engineering, sa ngā lua o se polisi ni ale matanga ruenga o vaenga tau whale le matanga ruenga mo le matanga ruenga o aonga. Sa ia whaonga ai pepo whaasino manga pepelo po fake references, ma i lea matanga ruenga, e na te maua ina se ngā ruenga tongi tele le matanga ruenga mo tamaiti, ia Februari le ruaf ma le futasi. Ai na te le i whaavale eina whaatinonga le matanga ruenga ngoi ai le 2 miliona tala, malona to lua ia Amen Deep Shama. Sa li potia mo moai sa ngā lue whaatasi lea runga li e whaamalea le matanga ruenga e mawili 2 miliona tala. Tala noai le vāngo tala mai ki tono whare pui pui sa whaamanino e Shama, le pongai sa whaiela na whainga ngoi e ulava, ua mai au nei e maua, se lau telo sonanga, waa ma awala manino e manu i ainia na ngā ruenga. Sa e whaari ai nei manatu, ma le telo tau tinonga ile laulau o suia le whon whaatono le polola. A o nau e te tala i tua ma le whare pui pui, a le i o ele teime te tala ai. O lea whanau naunga, sa le maruia. Shamalo iai le vaenga o whare pui pui e patino i tina ma pepe whare pui pui kala e sete, malana tamateine lai titi. Sa ia longo i le laulau, sa ia i lavala na manatu, e ala ngāta tau na tele atu tupena te maua. Na i le o le mea o lo i maua i le olanga. O le sene a mita avali New Zealand nei o le alo lomi ina i le aso whanau i lunga tonu o le ata o le tangata. Whaalia le ofisa whela wa inga New Zealand o le ava inga fau mo le pui puinga o le alo lomi ina i le sene fau e amta mai le asana na fi. Mata wai o le lomino aso whanau i lunga o le ata e masa ni anu whao ngā mo pui puinga e tunu i fafo le ai o fuinai se whaamani nonga lona lua i le po se whaamao ninga lona lua lea i le aso whanau ua mai alava na tūsi e au tafo le ata. Whaalia re te iulo tū la whono a veino ta avale le ofisa whela wa inga Chris Rodley o le aso whanau e le lomina i lunga o le ata e whainga tā telo na toi le lomina whaalua ma a veai ma se awala ngā tui ti tiaini a vanoa morning o inga o lona winga o le ata i lunga o le sene i le mfo na whaingo fio na toi whai e steu taunga
Mo foi nai se fa maoninga mo le fanau o le avata vale o le sene avata vale o ye nei ele mo mia le fai e o se swinga a wa lo anga pea e fa to a fai ya le swinga pea o le temi to e fa fo wai le sene sa te lima President Donald Trump o Amerika i se fai tonga maua e a popelio le sfulfa i le pola sa i lona falia i le sona manatu o le te iulo le kale si ka korikori ke Lopez a fa na i Amerika o lo ia fai se ngā luanga lelei mai e tā wai e te tau le pope ona tā fia le au auna i whainga wha porki ki anga vale a o toi lele atu i Washington e mai Florida sa wha o ngai e Trump sana tustu singa umi lunga o wala so te inga lau tele wha ma ai ai lona whai tioi no pope leo o na ia toi ati ni whai tioi nai lea i sona manat wha alia i lunga o malai wa lele i lau whai li poti sa wha alia e Trump e leo i o stanga te fifi ia pope o le fai tonga Trump sa fai e no mai ona ta o e pope i le fai ungor verso o le fa se no ta inga o musa sa ile toa America Israel ma Iran e ula vai le o se mea fomo ta iulo le ka koriko ma prestene ona fte na ilangona a se a tele mo se pope ona tu sa fai tonga le ta o America ma le tani ma ini e Trump e le o se mea fofo ma tu se e Trump lantis singa o papelio stanga te vai tele so ringa to la fono to ile anga tele mo ai inga fati no fava malo ma ile mana o se pope mana tuane ele le mo Iran ele o mioni out penga nuclear talonga ole au sia rote tu va se shek ia me tele mal to tele pena to tele mo miki ai ilana talenta alola kapiliki e au fiede manu malo de champino le tamri sangol NRL au ta alola kala por Sydney Roosters i lua fisu tolu mane manu malo ele tau le tamta alola NRL daily middle ile lua fisu valu ai e uilia sa e tino o le fa mamulu no tau inga tau tasi sa e manu malo le champini i lona tau sanga manu muri kala pole Warriors o le ki au tūle na o le toe furion ta alo sa whai loina le manu malo ai le au le Melbourne Storm il whai ungo le vaso ta mo e le tūlanga o ngā tonu le leine tua e le ngata sa e kolosia le leine skoa ta mo e le umi se lau fasu 5 mita po le tele na mita ta mo e ai ta lepe ia pu e 5 ma le sefeino se isio skoa mata ina le Storm ma ngausi e le sulfito ta alonga sa so e le toe manu malo i le au Australia o le masin tolwai sa forfola e tu va se shek ia lona fase e atu te alor kala pu ale Wakefield Trinity le tamarisanga Englani pe a mai ale tau sanga nei sa ia whaari ai o lea ua mai ona fola ia lona tue tau sanga le nei le Warriors o le whata o tonga la lona mafu fau i le tau lama ona iai i le tau sanga nei e le tau lava ona manu malo i le champini ma ia ta wai e pei lava o ia langona o tue a mata ona whaia me uma o lana ta alo o le tau le fusu Samoa tonga Australia Justice Huni wa amtaina la nga se senga o le tilo luma mai se vai te mi piro sino na fainga talo ni fusu saya ina o manu malo i ai le o tasio fai unga fa masino i le la fusu anga ma Fraser Gluck i le fai unga le vaso i le malaya le Tottenham Hotspur Stadium o le fusu anga hunis man Clark o stasio panga le fusu anga tele le var champini mo le rangi de panga mafa Tyson Fury ma Asalak Beck ma Gamudov ma manu malo i pepa fa masino i vale lima i ono le fa ma li ono le fa i an fuso anga mo telu mai na fa ina ya Fabio Wadley o nganani Wadley sa ya fa mu tania matati a honis e no ma se fa ina ya fuso anga fa professor ya o ke topa o le wa fema le fotolu ona toe mafati ai le mani fa fo se ona fa ya o ya Kerry Thiu ma ve ai masao de fu masina malo lo ai le toi teliu le mai i fai ungore asom o le tamata mo e mata ina kaut o fa ma wina sona sa pilo silia tona yedi tu ungole luselo mita i le tamata mo e Australia le sa e se fului va tisima le ono iva se kone i le tamar sanga ale National Championship o le tamata le vo sulva to sanga o ye pasio nei le sa ausia e le tamata mo e longa Jamaica Usain Bolt lea sa au sia le tei mes fuiva te smariva tol se kone le roafi marfa e paule tama ila loane ma le lusu tau sanga le sa atu le tei misa tamo ea i le mamao o area Knighton o Amerika e se fuiva te smarfa iva se kone i le fatu sanga tuluai i le luafi ma le lufulu lua
Fa'aliai le tama fa'asalala o le televisa le Channel 7 Australia, Bruce McAvaney, sa whaia uma e lea tama talavou ia mea uma, manati i tangata ina te whaia. Ai o lea o ia whatino ina ile nao sumane valu teu sanga, account? O lo ia umia le matati ale o sheina ma le lolangi le mātua i le loani ma le luas valu teu sanga, le sulu valu teu sanga, o le tu unga lusa lau mita i smariva, tesi ma le ono fitu sekone, account? Sa whanau Australia mai mātua mai, i South Sudan. Tala nao na yaso, mau oile loto mau lalo ai fai pere mea sao. Manu yelo waso. Talo falava o eti fui mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai lisfulu li tai au, o lo awina atuai le por kalame to e tepa i le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wase lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to e tepa i le ainga whaatasi mau e te fui maona McCarthy. Ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Langona lava le fiafia ma le whaafitai i le nei fo i tai au fo. Ia vi ia lava le atua o ia na whapena na ia tausi i lo tau soifua. Whapena ina fo i atia uneli tina umawa i fo i le nei awa no taua. A wase whapoponga tātou por kalame masani ole to e tepa lea i le ainga. Nei taimi o le swafa mai malo Yesu Kiriso o te hofo alofa whapelo i tuai. I le paia ma le mamalu o lo whapena o na sirisira mai, whafonga mai i le nei ala leo. O te whawhelo e ma le whaalo le tele lava i le paia o le awhainga ruenga a le atua, whawhale le malu iso se whatawhai tauranga i atunu malava, whamalo whawhetai le tautua, whawhetai fo i e o malo lo mai pensione, a lo ngali rue pea malangolango sua, whapena o na iei te tonu e kalesia i a vi i a lava le ali. E o whalofo i whawhelo i tele lava i le pa i a mawalungo le tata o tinu, i o tūlanga whaalupe Samoa mai lava i maunga te tele, se i o lava i maunga iti, i le mawhai lava i se whamatalanga mele tina o na aveseina pa ia mamamalu o loutou tātou o tinu, pe whaopopoina fo le ai, paulava leo le nganga whaaloala o te ofo alofa, pa whelo i atua i loutou pa ia ma le mamalu. Pa pēnā fo ina whawheloa i ma le whaaloalo tele lava, na i o tātou tua āsina sina, ia lava o e mafuta am whaafonga mai ai i le nei tai au, whaamalo lava le soifua manuia, pa whitai le tatalo, ma le tāpua inga pe lava na ta watu le nei por kalame, moli e tuai le nganga whaafitai, ai o wholofa ma whaafelo i atu ma le fiafia tele lava, whaafelo i o tātou a inga uma lava, o feo e mafuta mai ai, sila mai ai, whaafonga mai ai i le nei lava taimi o le tai au. Tono New Zealand nei o tunu e mamao le atunu pele o Samoa. O te o wholofa ma whaafelo i atu i loutou pa ia ma le mamalu, e ese lava le lei o le atua. Whawhelo e whaapitofo i tātou nuune o New Zealand pe lava o na watu. E le mawhai o na whaangaloina. E langona le fiafia ma le whaafitai o tele o whaamanuanga le atua. Na e fio mai ai ma o sau sa ili malo. Whaafitai tele lava. I tono matanga luenga ese o tula i mai ei foi. To tele o nisi o lo tātou o tunu. O mia tofi te tono le ia tunu o New Zealand. Vi ia le atua, o le sa ili malo leo le tātou o tunu, e fio mai ia o oina o alo ma whanau, o leo o tūla i mai, whaafitai tele lava i whaamanuanga a le atua. E whaafeinoa i fo i ma le whaalo alo tele lava, ia te utou uma lava o e whai pisinisi, malo lava whaafitai le whaeaina, o ngā luenga le lei uma lava o lo utou whaia peo na watu i tā whapene. O utou wa whapena na whaeaina, tūla i mai, o fisa ese, o pisinisi ese, pa malo le tawivi, ta ule leia oe, o le tangata anu Samoa, o tātou umalava na, o lo ainga, whapena fo i malo ainga, ia vi i aile li. Whapena i tono o tātou ainga, umalava, fia lava e mafuta mai ai, o te o wholofam whawhelo i ati o tau umalava, ta mama tina, o alo ma whanau, whaafitai tele lava i le taimi o tuina
fai ona e whaafonga mai ai, ma e silasila mai ai. Nei fo i taime le aluloa tātou Paul Kalame, ona o te loa iai nisi o tātou ainga. O fitia le au pōmisa ona o le wala au pa ia le atua. O le talo ia whaamaise le alofa o le atua malona finangalo malona anganga pa ia te o tau le nei taimi. E whainga tā a wawa te le mawhitanga i le lalo langi nei. Ai peita iane o tātou le whanau le atua le au kiusiano, tātou te whātua tō mai on te pena i le li o Jesu Kiriso, le ima maua tu nei on tātou whailongaina. Lona tō e tū manu malo, o tātou manu malo ai fo i tātou te mautino ai. A o lo ina te ua le nei o langa o lo iai le ola e whaavavau, o mai on te pena lo tātou matai alofa mo o e mahau. A ia whaamaise le atu o nise whai malangatu, Disi fo i whai malanga mai o tātou ainga. A le tala le nei tae au ma lo whaalo le tele. O nei tāua, o lo ainga ma lo ainga. Tātou te talo ina i whaamafan whanaina o tau whirangalo. I le anga le lei ma le alofa o le atua. Nei tae au alo maia whaafelo i atu ma le whaalo le tele lava. I o fo le tātou atinu pele o Samoa pe a whai o e whaafonga mai. Upola fiong pa ia le atua e fie whai tawina. Pai mai le whautalaina o le nei lau Jerusalemo i ono sumaleon whai mai. Wāpua i mai ina ia whaafetaia le atua. Ese le māneia, whaamanatu mo lo ainga o lo ainga mai tātou umalawa e te tau o na whaafetaia le atua. Whaapele o na whaitawina na anai whai upu. E soani fo i mai le tuete pai le ainga i lo ainga. Le lalo langi umai. Ia outou alalanga atu i le atua. Ia outou pepese atu i lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te outou lona viinga. Ia outou whaape atu i le atua. E matua matautia oe le atua ia ngā luenga. O lou malosi tele, e whaatanga vivi i atua ia te oe, oe uaita ia te oe. Ai fo atu lava ia te oe le lalulangi uma. La tau te whai pēsenga ia te oe. La tau te whai pēsenga i lo suafa. O maia, e tātou mata i ngā luenga le atua. E matautia ia mea o na whaia i le whanau o tangata. O le alofa le o le atua i te tau o na tātou whawhitaia. Malangona i tātou umalawa. O lo o fio pēr le atua i lo ainga ma lo ainga. I taimi umalawa. Mai le nu ue o tau whaaftai atu i lo tātou wale. Ia langona mai le leo o lo na vi inga. O se upulea o te tali tonu lava. I lo tau pa ia ma le mamalu. O lo o tau whaafetai. O lo o whaia o tau tāpua inga o whai ngā lotu. O lo lava fo i taimi. Ma oe ma lau whanau. O lo lava fo i taimi o lo e whaafetai ai i le atua mai lo aing. Ai abate fo i se sao o le tau te pai le ainga ma le nei porkalame. E tātou te whaafetai ai i tae au whaapenei. Le alofa o le atua mo i tātou malava malo nanga le lei. E ese lava le lei o le ali. E moni lava. Tabta so tātou le upulea. Tele lava potonga po sāminga e whaapeane. E le lei le ali. I tali i tātou i taimi umalava. Ai e tātou wo o tātou lotu. E matua moni ma whaamaoni. E na Elena o upu. Ai ala ngona i lo finangalo ma lo whaalo lo tele lava. E matua moni lava. E le lei lava le ali. O le ati tawai o na whaafetaia. Ma ala langa le lalulangi wai matautia. Lo na alofa mo lo ainga. Ma lo ainga. Ia. Alo mai o nei vai a safa ma lo lava. Ta alofa atu i tatou ainga uma lava. E vi ia lava le ali. Ona o le porkalami lava ia te tau ona o whaape atua. I wha malo mātua. Whaaftai i mātua. Whaaftai lautou ngā luenga whai pēr i te tono o tātou ainga. E ese le alofa o le atua ia i tātou. O tali tonu, e le o pōse lilo te tono o New Zealand nei. E tātou watunu ule nei o New Zealand. E le tele o swinga na iai, e le nā fo i whai ungo le vai aso i o tātou ainga.
sa whapena na tāpena I tātou le tue tau whailo. Tulanga iai le a whātia fo I lo tātou nuu nei New Zealand, a meise le motu mātū. Sa whapena I lo ainga ma lo ainga. Sa whapena o te tantono na iai na whapole valeina. Na iai fo nisi whapea ta whio lai ai nei po le ale me o le atupu. O le nātura le o le tangata, ma I tātou. Ai peita I ane tātou te whaafitai iai lo ainga ma lo ainga. Tātou te pātipatia le alofa o le atua. I oe e moni, ia tātou manatua. Le tūlanga nei eisi o tātou I tonu nei au kilani ma le motu I mātū. E ese le tele o swinga. Nei taimi o whaafunga mai ma sisira mai nisi o e alalam papa au nisi o I tū. Nā whaina I le nei matangi I ainga umalawa. Le nganga I le nei tai au le titalo lava. I le o whaangaloina o tau le titalo. O le alofa o le atua o lo o iate o tau. Au o tau whaatepa o tātou ainga. I le tūlanga na iai I tātou. I le nā weekend. Ma mea na whianga iai mai tātou. Ai tātou te langona whaatasi. Tātou le whana wa le atua pe o upu na whaitawina I le nei tai au. E tātou te langona ai le tau na whaafitai. Ai mo ainga umalawa o lo o a whaina ma. A pēnā I te tono o New Zealand nei nisi o pitonu. Tele lava vaenga o lo o a whaina. E o mai nei taimi o le tau silafia I le eise pawa. Wha pēnā o ainga o le ini mena no fuai e whaafitai. Ai na alfa manatu fo e tō te pai le ainga. O te silafia e whaafonga mai ma le o onga fo I molo ainga I le tū le wha le nganga. Tono mo le porkalame tō te pai le ainga le o tō pōse lilo I lo tō silafia. E tau mo whai I tū umalawa I le tino o le mawhauwhau o le loto ma le anganga. O le nei tau te manatu e ese le tau e le tū wha le anganga I lo ainga ma lo ainga. E ui nā whātia I tātou le nā whai ungo le vai aso ma tūlanga na iei. Ale wha manatu a tō te pai le ainga e ese le leo le tu atonu e manatua I tātou le talo whaafitai al perfecta o sapakuka. Nā iei le tusi muli muli lava pe o no tau silafia. Pe o na tusi ai sapakuka. O le tala whapea mai ai le perfecta. Wa ia whapea mai ai. E tātou te manatua ai le alofa o le atua. Malana whaamanuianga. Pai mai a ia e le tusi o le sapakuka o lo matau potolo whai mai. E ui lava ina le funga mai le mati. E le e fo ini fuai vine. E uvale le fua o le olive. E le tupu mai foi, ni mea e ai le whanua. Wha au matia le lafu māmoe le lotoa. E le e foi ni povi, I le whale povi. Ai pei tai. O la le perfecta lea. Ai pei tai iau. O te oli lava I le ali. O te fiafia lava I le atua o lo whaolatanga. O le atua le ali o lo malosi ia. Tono langona le ia te tātou umalanga. Tātou le nā weekend. E ui ai na saua whātia ma whaingatā ma tūlanga umalawa. E tātou ainga umalawa. Tātou whawhitai I le alofa o le atua. Na iai lava lo tātou tamai le langi I lo ainga ma lo fo I ainga. O lea te taua I lava na tātou whawhitai pe o upu na whaitawina le amtang. Pe ona o whai atu. Ona o le neipol kalame o upu a mata. O lo ainga I le tū whaaletino o le loto ma whauwhau ma le nganga. Le ese le tāua. Ta ina pe lo ainga. Ma lo ainga pe o upu na whai mai te sa pe le fua mai le mati. Le ni vine le tō vine. Ai whai mai lava le perfecta o ia whaatua tua ma whaamoe moe ma whaafitai le atua. Tono mo tātou umalanga. Na tātou iei fo I le ataimi. O ti ngā, nisi o lo popo ngā tia le nei taimi o te talo, o wane I ngalo le tātou te talo I la tau le nei vai tau o le soifuanga. O le tala fo I la, ma se la ngona vai tu te pai le ainga. A whai I te alala ma tātou nofola tatane, I pito nuu nei o iei e o lo mana o mia le fisosoan. O le te talo lava o le hanga le lei,
Tono le nawa yef so swani o lo tapena ina ele malo. Matulanga le pitonu. Walu le nei weekend o mai lava na nafi o lo papena ona. Patala noa ina o pule nu o le pitonu o ma le pitonu o a faina. Le tulanga pe ona yai. Ese umalava pitonu. O lea tātou te whaftai iai, o loo iai a wala o tāpena ina i lea tua a wala le malo, te leo marae o tāpena ina o tā mafa o mea ai. I loo lava fo i langona o tātou fo i tanga tānu Samoa, e tātou te alo lofa fo. O le fina ngalo fo i lea tua ma loo whaalo alo tele lava. E leo se whaatonunga ma le whaalo alo, a se whautuanga. A whai o tātou lata lata i nei, pitonu o ma mea o loo a whai naitanga. O le finangalo o le atua i tātou wanga le lei, whai mo le taulanga lea e siri na fiafia le finangalo o le atua. Io e whai e whata tātou taulanga tupe le whalisa. E le lei lea, o le sifurua i ma mea Ai whai mai fo le fiongpa i a le atua, o le anga le lei, o le taulanga lea e siri na fiafia le finangalo o le atua. Io e tātou umalamu, le ase au wala o nai sila iei fo inisio, pa la papitonga lo mana o mia tupe fsoswani ai, whai ngai tu ina tu pe donate sina tupe we fo ila talatane wa awa mana tu foi e tātou te le manatu whapito pe alofa na o tātou tangata anu Samoa ai whaala wa i tele le alofa i sos tangata o le tala lea mai le nei tae au mai le polkalame tu te paile ainga watu lo wa au tu watu lo tau au po lava po amia uma o lo taimi o le tabale wani mea mana o mia. Na ase, fisosoani lava ma le whaamanatu. Mai mana tua o ngā luenga li lei uma nā mai lou ainga i leisi ainga. Ma amatai nai tātou porkam te tepa i ainga i lea vaenga, ona o te mana tua. Le tāu wa tele lava. Ai mai se o le tātou te tui upo le fionga pa ia le atua, pio na whaita wina. Le fionga pa ia le atua mo i tātou, ai le umai lo tātou whaftai, le alofa ma le anga le lei o le li. Tulanga i whetala no ato le vaenga leo le a whatia o tātou, ato i stei muliane, tātou tala noa foi, mai sau fina ngalo i lea vaenga. I lo pitonu o lo e lalam papa au hai, ia vaenga o le ase o wale mwheona e fisosoani e tuai. Pa mahalola mātua o lea o le vai asa mulimuli nei o le tuanga nai whanau. Ia o a mai tātou whale. Ia mahalo lava, tamā, tina, mātua o mātua, grandparents o nai whanau, haftai tele lava i lo tau wanga lele, tele o taimi o lo tau soswani, ne taimi peo na bati wha mahalo lava, tau nana e soswani o tamai te tau nofo, haftai fo i a tau no oena e avea le whanau i o lea o ngā le whaifi au, wa taimi ne o tu ua o ngā. Le fai polkalame a o ngā sa, Sunday school, le fai lato taimi o atuai, o le nei fo i le uli si a mātou o lotu, a mata le sfululua, ia, ona, a mata fo i le ono atu ta mai te whaongaina le nei taimi, ia o i fai a o ngā maa nei fo le tina, wa le tele le taimi, wa le tele o taimi na le sa, e le itisi le taimi, ese lava o wala e whaftai, mana tua o ani polkalame whata atia le e kālesia, le au talavou o tūlanga umala, ese umalama, ia polkalame e kālesia ma ainga. Ai o le whaamanatu lava atu te pai le ainga. Pei lava upmasa, o le manuia o lau ainga ma lau whanau, o le nā i au tau a au mo o fo i lima. Tātou te ngā lulu e whaatasi, e le mawhai e le whaiwhi au tūlou lava, ma le au whai a onga. O lo o tau mawhai fo i lātou i le mea e mawhai ai, i taimi e mawhai o nā manoa atu, ai mana o mia fo i lo tātou ngā lulu e whaatasi, o le tatalo la polkam te te pale ai. Whamahalola whaftai mātua, ese le lofo le atua, haftai a tonu tele me le lei o lo whaia nei taimi o tu ua onga a, ia mantua. Pe lava na avatu polkalame, ia fautua ina pea, ia maua lava le on sai ma le whapale pale, mana tua foi, a umi foi na whaafsanga i matamaiti nisi o taimi, ia te lava wosu foi le ita o le isi a. Ai peo na avatu, a tau mawhai lava peo na o avatu lava i aso le fōlo whaafonga, o le taimi o le mea alo fasili, le aise mea alo fasili e te ave lo watali i malo wafini,
o lo taimi e tu inat a wā o le iai o le taimi o le mawhai le o na whaatino o fufuanga e mafutai o le mawhai o le taimi e mawhai o na e talanoa. A le se taimi tu e se luna winga le mawhai o na e iai mo lau whanau. Pe ti lava se taimi a le te talo ma le whaalolo tele lava. Pe lava o na o avatu o fautuanga e vatu i o tafa. Ona o le manatu lava e te le tau a mesel nei taimi o le tu uanga a le whanau. Paafitai tele lava ia te utou, mātua, manatua lava, pero utou tiu te malau fo i ngā luenga o le alolofa matausi e tātou whanau ia maua ele fiafia i o lātou ulanga. O lātou o te sunga ia te tia mo tātou whasalangu whapisnisi fo i maito e whaawawina le tātou talanoanga. Paafitai. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Fly direct from Auckland to APR Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare. Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talo falava, o nei le nei mai le MSR training. A whai e te whia o ao i to mai whai kofe, whai loa i matangata fau, ma whau sia lolo to tele e a matai se ngā luenga fau i se whale kofe, po se whale ainga, des tala nei loa i la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata i le masina o me. E se fulu lima vai aso le umi, ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi. Ma tau te mālama lama e whainga tale toi fo i a o a onga, a o emisau o se a onga e pēlawa o se a inga, ma o loo iai whai a onga e lango wina o i taimi uma. Wala au mai nei loa, i le ovalu se lau, lua wha tolu walu. O lolu manai e a mata i nei. Au kilani ua esa au ni. A whio mai loe le Harrison's MZ i o tāhohu, le whale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa lii te mai tai ma whanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma sulvania e maua o ma ile no whanga i tasi. A whio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa asia ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tāhogu e te le fiamsia. O le whapoponga lava nea tātou polkalame o le tuiti pai le ainga, mo nisi whato a e sisilma e whafonga mai. Ia, talua ino tūlanga nei ele tātou i tunu nei fo i pole motu i mātu, i le nei fo i weekend o mawai atu, tunu tele fo i swinga i o tātou ainga. Tasi fo i mea o te manatu lava, o ma le whaaloro tele lava, i ono o watu le nganga le fisoswani, i fo i nisi o ainga mana o mia po i nila au pa u e mwhai, Wele nā tulo lava i eilau chainsaw i lātu fisoswani, tulo o tipi ese la au, nisi o ainga, o nisi fo nai ainga na nai tu a sina, ma titua le mawhaina whaatinoina, nisi o ngā luenga le fisita ina o ni mea o whapenana, le matangi, i o mea whapena pe lava o ma lo whaalolo tele lava, jau le steng muliane e talenta te wala au mai, la se tūlanga ia te oena iei, a la fo i so langona, la fo i se tāua ma se mea tauna whaia o tātou ainga. I le nei taimi au tātou iei nei tūlanga, tātou te langona le whaafitai i le alofa o le atua. E iei fo i mea te tauna tātou whaatinoina, e i tātou lava, e fesoa soani atuai. Mana tua fo i ele uwe mai,
action speaks louder than words. O au ngā yoinga ma le whatinonga e te le tautala I lo tātou upu io e māneia le wala au maasi a iei fo I teimi e mawhai fo I se whatinonga o soso ni atu se mea tau mafa soso ni atu le teu wina o le toila wina ma le whaale leio ni mea o whaale angaina nā lava vaenga uma tonu o lo lava le sila fia ai pawala ngona tau te paile aingu nā le whaamanatu atu ma le whaalolo tele lava a wao ni mea uma lava o mea ia o lo fina ngalo le atua e whaatinoina o tātou ainga. E whawa ai fo I o tō walo, tasi lea o ngā tāua. Whawa ai tamaiti I mea o lo tātou whaatinoina. O na lātou langona I fo le e tau e veina fo I o lātou loto. Ma lātou mā whauwhau e mana tua I teimi munmuliane le lumanai. Oi na ova ai a tamā, vai a dad, na alu sosoani e toe ave tonu mea le ainga lea na whilelei mai po alava ni mea na whai. O la au, na whapena na te ulu I lalo, ma ngau I lalo la au, na mātou wō, a vātou sosoani I le ainga lea. O vaenga ia mana tua le whanau, peo na o vat, tue tepa I le ainga, o ai whaia onga momo le whanau, o I tātou. O se teimi tāua fo ia o a le whanau, I le tū whaale anganga fo. Aua ni fefe vale, a ia mai le mawhau tonu, e le atua e ele me taun whaatino, wa tātou te le nofo pe o tāpenanga. O le tāpenanga o le mea le lei e te tau o na whai. Nei la a tātou iei le vaenga le tāpenanga, o te toi whaamanatu o tulawa. Toi whaamanatu o tulawa I a te utou ma tātou uma. E le fiu fo ila o tautala a tonu, a wane I italo finangalo tu lo lava. Ai, mana tō tātou tui o le peo na iai, I teimi ne o tau o māsani I nei New Zealand, le atou tila fia whai tātou tui o le fulu, ia, le tau na whaatino. Mana tua, o nise whapea ia e le whaia, whapea mau te whātua tua lava I le atua e, soson ioi. E tātou te whātua tua umalawa I le ali, awa tā pena e le atua nei awala e sosoani I a tātou, o le ola o le mea lofa le atua ua mai I a te tātou. A iei fo I la ngā luenga tu lou lava ma lo whaaloalo. A wa ngā luenga I e whai e fo I tau na tau longolongo. I ngā te tonu a inga o e ka le sia o tātou tangatani. Tonu e fo I tau te whaafonga I porkalame, fo mai, tau si soifua, o tele o tātou tangatani, amu ia fo I tātou tangata Pasifika. Wa iei e mawhai na tufa mai le tātou ngangana. Talia lātou whautuanga. Ina ia whai o tātou tui, ma tūlanga whapena o le fulu, e whasoasoani mo I tātou. E le whapea, faith goes with action, o le whatuatua, e o whatasi ma tātou ngā luenga. Tātou wō, e le ngate le whainga o lo tui, e au sustai o ālava, mea umolo, tu ina mai e li I mtangata tau soi fua mtamaitai. Tātou staia o wa ele leilea mo tātou ema. Whamanatu atu o tātou tui. Whamole mole lava na le whamanatu lava I a te utou ma le whaalolo tele lava. E nei fo I tai au wa e tāua tele le o whaatasi o le tatalo ma le ngā luenga I tau na whai. Ia o nisi o mea o te fia a mata fo I o tātou ainga le nei teimi. Leo te tala tātou telefoni whamole mo tia a iei lava se fia wala au mai. Mala o mai whaali mai so fina ngalo nei teimi. Last experience po la fo I so langona. Ile nei weekend ma lo ainga. Atonu lo whawhetai o a watu fo lo whawhetai. I nei teimi mai tō tepa I le ainga. Whawhetai e ka le sia umalama e mai se o au lotu. Whawhetai I le whamalolosi I tāpua inga I le asasa. E ese fo I le alofa o le atua I tonu I au kilani lava ia le meo mātou no foi mātou. Na matua pa u lava fo I timunga I lea taimi. Na pa u timunga na mai fo I nai matangi I le mamawhatele. Ai whawhetai e ese le leo le whana wale na whamalo losi e tula wala ma whaina whioai. I le whapea fo I la wale usta ia tula fono. Alana I loa na saunga le mu. Saunga le mu lava le whioa inga o atu sauninga toi fo I mai. O le a whawhetai e ma vi ia le li. E le whapea atu o tusa pe matangi ma le ai
a le winga se tala na timu lava le nata ai le iai ni matangi te tele na whapena whainai ai vi ia le li e whaftai o le mana leo le atua se malava pito no ai mo e na mawhain whaatau no ina whaftai lo ainga whaftai ta mama tina ma le whanau ma outou tātou na e na mawhai na whamalolosi whaftai o nisi fo i o tātou usua tangata o le mawhai o na o timunga tele lātou pito no ia ele ai se a whaina o lo si la fia le li ai whaftai i o tātou ainga le loto te tele ma whaatau no uina mea uma e te tau na whaia. Paenga taua leo amatan tau malulu a. Mentua le tala telefoni whaina e vili mai ai whai mai sou finangalo, whaali sou finangalo. Le ase mea te manatu e tau na wha manatu le nei taimi. La fo se experience taimi mo mole mo oe i ti munga mle tūlanga ua iei lava pitonu na wha pēnao nā whaina. Ai mawhai o na e vala au mai. Pena ina o tātou ainga i nei fo i vai tau. O leo amata fo ina e sila fia. Leo amata fo i tau malulu. Ia o lea te tau fo na mātaala. Mātaala o tātou ainga awa le no fuai. Awa se i whaatali se i o mai lava le tau malulu ia na to ata pena lea. Pamle mole lava. O le tau longolongo lava ia te o tepa le ainga. Mo ainga lava ia o lo iai hita si aluwila malo. Ai mo ainga fo i lea lo whaongaina hita slava mai aso ia. Fo i lea palaka whapena. Ia vaai ta pena. Vaai po ola po le lei foi. Ne meo e whapeo lana te ulau hita o lai le lei. Ai te o ki atu le po malulu. O lai e le ola. Ia o le whautuanga o nasi whamanatu la vaai a mai foi. Pa foi tafi ese po ani pefu o iai. Wai tasi foi nā mea e tāua. Ma ai o le palankeke le alu le wila. Ma ai a mai e tā pena. O mea umana i te tau na tātou mātaala iai. Ma ai foi atau no ese le mana i foi ole. Tūlanga le na iei nei. I le temi le tā pena i mo le wha. Ese foi le mana i atau no. Ai longa ese ainga le iai tūloni mo li ngā o mania fitusi. Ia, wata atala fo o tapa i atu inai pito nu o nu ula lea e. Ele o se atu e whapea e a amu po le. Ata e maali e fo le la waiet. O fale o loa nai nu uia. Leo pepe le pawa. No wai le news. O candles. O candles a o tutu te tonu o fale o loa. Pa mala malama ai fo i lea. E tonu o fale o loa o te tala. E mana ia foi. Ai au tali tonu e au ngā. Te ufa le nā candles ma le afitusi ma nā mea uma. Wa te fo wape mai le power system. Ia lawa e mautinoa. O le nā iai ia moli ngāo. Ia e whawhitai le tā pena. Pela mono o watu. E le umalangona Fiafia ma le whawhitai. Ai tā pena mo le winter. Mātaala. Te mana tua fo ia watu atala le whiongpa ia le atua. Mai le tau pō pupoto. Ia wa tau pō vale tā pena. Ia iei pele swau. Taimi malama. E whapena on tā pena i tātou i taimi malama. Ma ai, siaki hitas, siaki o iei ni whangupau. Mo e whaongaina whangupau fuli. Whamawhana ai, wa ai po le lei. Au o tau maluai sefe fo le paua. Inisi, iei le whangupau o tu i vāle moenga. Ma le whangupau lunga e ta pēlo leo le hita. Lian whamawhana ai palan keke fo ilia. Ele folo whaafonga. O nei lava tala. E avatu lava Nepal kalame i tausanga uma. Ai wo fo ile taimi o tāpenanga lea mo le winter. O le ala fo ile tu i tala noa atu ai malu whaala o le tele lava. Mo nisi o ai ngai fō, ta auto Fiafia Mai i New Zealand. O tūlanga i e tauna mātaala i ai. Tauna mātaala i o tātou ainga. E tāpena pena i nei mea uma. A ai po lava palankeke o tamaiti. Pa mama fo i o lātou palankeke ma tāpena pena. A pena i te tonu o tō mōta malau. Mea umalava tō sila fia o tō. E au ngā. Pa ai fo i pe yese tō mōli i tū. Awa i eila o mōli i tū. Ma mea fo i mōli fo i e. Yaso i a wale. Yese karasini. Wai ma fai fo na tutu le mōli i tū le nā taimi. Ese le mana i o le vai. E fia fo i a wā. O se mea fo i le vai a nisi. Po whanau o whanau. Ele iwa ai se mōri karasini pe o tātou le na o la nei Samoa. E wa ai e mana ia foi e mali e foi. A o tāpenanga ia
a le tina poto ma le tau pu poto e tāpena pena mo taimi umalava o a whawhitauni ma lu I tau e tūla I mai ai lae e iei lau tāpenanga whamanatu lava nātu e te pale a meso tāpena mo le tau malulu sila fia lava e loutou ainga o mea te tau o na iai mo loutou ainga e fisoswani ina ia whapena o na saunga le mu ai meise wa a mamai fo iyo leo loutou sila fia le whainga tā le whainga tā le nei taimi e le ngata le tau tā o le tongina o fo mai a le whainga tā fo ina mau o le appointment ma le fo mai le fo loutou sila fia o tele o whasala mai nisi o whape mai a batu uma ia vai pe a tole tausanga ona wale to titi fo mai o la wha manatu o le to te pai le ainga o mea uma ia e va ai fo iai ma tuli matai tulo lava e le porkalame ne to te pai le ainga o mea uma lava nei o lea tau mo fai ai ina ia o tau sila fia ma tātou wiloa tātou mātāla i nei mea uma lava a ai fo I po lava au fuala au ma tūlanga uma so ta iai le fo mai ina ia le o ia le ava no le fai mai a mana o mai uma lau sapalai o e tu sila fia o I lau fo mai ma fo fuanga e o ni fate ia o le tai mulmuliane ia o le mfaina e alu le fo mai po la se tūlanga ia e solunga le lava mea uma le tele e na le whamanatu ba ai po yellow prescription nana iei po tala mai a mai au vai ma le falatala vai o mea uma ia va ai ia le po kalame te pele ai e tu utali ngā tu ma tu atu iu o tafa ai o te tali tonu ma lava le sila fia ma le iloa a o whamanatu ia I lea fo I tu I le vava iei fo le tātou ngā luenga e whai mo le vava aina o tātou tino e maloloina wha mawhanawhana uf mawhanawhana le la tāpena wha mole mātua ma ai o fua onga o tamaiti le la a e fo I le a onga le vai fo mo a onga i e whaitoninga wha mole ia mātāla ia a whai o mātua o lo whaafonga mai a o nai mātua o lo whai ngā luenga ia ma lo whaalolo tele lava whaamanatu I mātua po o tapena lava o tamaiti tele lava o isi kolisi ese tele of I le ngatai I lau lava o fuilunga o mawhanawhana o jacket I tu o tamaiti o tōninga ia isi ia onga e pe tolu pe 5 pieces o le uniform ese uma lava a pena foi ese o tūlanga lua ma lātou foi tōninga ai te tau ona mātāla I ei tātou mātua e tā pena lelei ina ia whapena ona maua e tamaiti le mawhanawhana a wana I tau vesti I le tai muli ele iei pe o le tai au le lau so tamaiti te whaile of tūnga whamai Mom, Dad, ele o iei o jacket ele o iei of mawhanawhana ele o iei o se vai ta pena se vai o tamaiti ma ai o lātou tō tini ta pena ma lo whaalolo tele lava yo atu vai es fo le aso e amata ia o ngale whanau a le nā wa iei malava mea uma I te tau o na ta pena ina e mātua mo le manuia o tamaiti Fiafia a la mele tamaiti te tai au na ala tō su ele o fuaonga o se amatanga ele Fiafia ailo na loto le winga la whamatalanga o I tātou e ngā lulu e whatasi ma whanau Pio na ofa iatu o le ele abanoa e te wala au mai ai te lese fina ngalo le ia te oe tala no mai ai tūlanga o nei taimi ma le mena tupu tātou pito nuu nei ma le tātou nuu nei o New Zealand po le tāpena fo I mo ainga le a fo I so fina ngalo o se mea lelei o se fautuanga o se whaamanatu mai a te oe o le ata tala le tātou telefoni nei mea na o tala no atuai e mai e o tau fina ngalo mana tua e tāua te le ia te au e tāua o tau fina ngalo e fonga ina mai ina ia mwhai fo na whaafonga na ie lau fisoswani le ie le fisoswani mai le siu so a tangata e whetu wha iai a fo ini mea na tutupu e mawhai o nā o ina mai iai wa nisi o teimu o mea tutupu e wha le tonu ai o lau tufa mai e mawhai na whaafonga mai iai nisi e a o ina ai fo e tātou te o ina mai mea se nisi o teimu o le mea moni lea a iei whaatamala I tonu ainga manisi o mea tutupu e awala mai iai se whaamanatu tāua
o se whawhangu le lei i o tātou ainga. Whaongaina le tātou ainga. Whai fo e te le vili mai, e manitua o Iese mea, na whaale tonu ai long ainga, i lau whanau, i le atali i po le awhine. O le te talo te pai le ainga, ia mātaala i ai tātou ainga. A ia vea o se awa onga tāua i te tonu o tātou ainga. Whamanatu, aua le sanga, tupe loto ma, le ita ma tūlanga whapena. E a vea mea te tupu ni whaale tonu le whanau, malo whaalolo te le lava. Ea o hao mai ai, pena sao e hao. Po o whaatamala e o le whamanatu pea, le atali i le awhine le me tauna whai. Na ua watu le vai aso le na tūna ia tunei, le whamanatu whamale mole, wa ai o te walo ma tātou whanau. Tamaiti, whewa i le aini lai sene ave ta vale. Malo o whaalolo te le lava, o te avatu ai, whamale mole lava. Tātou mātaala, e le fōlau whaafonga, mai tau sanga e tele o mawai avatu ai lava le nei whautuanga. O tele whaalawalawe te tupu lunga le awale taimi nei wa o iloa. A whaina ai nisi, lava veai, tamaiti e whiwai, e le aini lai sene, i ta vale, i oe. A mole mole lava mātua, ma le whaalolo tele lava, o te avatu lava ma le loto maulano, o le whautuanga, a wā, a tupu mai mea whapena, an tātou te whapeane lea, anei loa lava. Ai te tauna tātou mātaala, a wafo i tātou te whiu, mātua, ta māmatina, e leo tau le pua malafa le ai, na le whamanatu lava, a wa tātou te whiu, ma le loto maulano ma le whaaloano, a wa tātou te whiu, a o hao pea ma tala noa i ai le alofa whamatua, iai le taimi, maua le leisene i ana mawhai leo na alu, ave le taavale ua iloa umai, a wa ele ngata ina whaale tonua, e manatua, a ye se whaalawe lawe, a la vea ai se stangata, po e fo they'll be charged, e whapena, a wa o nai le o ye se leisene e mōli e fo, tātou te le mana nao, e a whaina o tau walo ma tātou whanau, po whanau, man tu o tātou paleali, paleali i nai tātou e leli, tātou tau mawhai te le i o sao mātua. E maali e fo i tala i nei aso te leo taimi, o te loa ea, e nisi o tamait, e mawhai lava e whaalongo lava, close relationship ma le mawhitanga mātua. O le tātou tiu te fo i lea, vai atu i se upaleali, ai, su e mola o le sene, tama matene le lei, o te manao, ina ia whapena na saunga le mu, whapapula i ate i lātou, le ala tau te au ngani ma tātou tau mawhai ai pēr, e tu i pēr, whaingatā ia, e pēr na o mat, o leo te tu sa aso, wa ese le whaingatā, tu pulanga ni, e tātou te le fiu, na langa o lo tātou tofi mai le atua, pēr na whai mai le fiongpa i a le atua, o lo tofi, mai le atua tātou te awao, ma pui, ma awao, ma whautua pēr, nei taimi ona o leo te vai e fo e ti munga fo le nei aso mana tua fio inga fo i tātou ainga ia mana tua lava malo whaalolo tele lava tā pena tau malulu tele me te tau on tātou baba ai pa mawhanawhana ina o tau maota malawa tā penanga mul fo i atu i whale a onga le whanau o fua onga ato a onga se e vai o tau ninga mea umalava ia o te loa le whaingo fie alo fai tātou umalama o le tau sila fia le alu lunga o le tau soifanga le ala fo ino o batuai e tu fai pe iei a inga e whela tai fale e isi pito no tātou e iei a isi a inga fo ia o uo mai masani o a inga e la e mawhai ana o watu le tamā i le neiva iasa o lo a inga pai ana o watu piki ia lesi a inga tamaiti o lesi a inga ave i o le train pe ave le a onga po fea lava e sui ai e alu le si a inga o mai le si a inga fai le tiu te lea i le aso fau na sefe fo ile le pensini a wa le o tanga ta fo le pensini o nei mea uma ia tea ulava ia o nani whamana atano lo fai e nisi ai na anto e whamanatu e whaina ngā lulu e whatasi fe tu fai
ia o la aluati sione piki whanau simi, ia o tai au, ia saulio simi ave whanau sione, peo ni whaatistusa fo ia ma le whamana, a lo lava le sila fia ma le ilo, ai se fea le pensini o tau ainga ma lo fo i ainga. O mea ia taun si sila tutoa ia i tātou, ma na tua fo i oe o la se me sila fia, peo na o watu, o le feanga le le iai, e le ngata o a mea peo na watu, ai o la fo i taimine yo, o taimi o tāpena mātua mo o onga. E whai fo o nisi o tamaiti o lea whatoa le ata toa e le ia onga, fo ni tausanga, tau mwhai, sosoani atu nisi o ainga o loo mana umia le fisosoani, po le aveina fo o tamaiti le a onga a mata, o nisi fo i ainga i e vaveota mamatina, an whaiona e fisosoani o e te pikina nai whanau, ma vati o le whale a onga o le a onga a mata. O nei mea umalawa, ona o le taimi le nei o le atou tāpena fo i atu i whale a onga, pa amore mole mātua mai tātou umalawa, tātou ngā lulu e whatasi, mana tua fo le taimi tāpuna o taimi, ai mai sela fo nei taimi, iwa a fo i piono o tele le taimi no fo i lalo, mai whatasi le lotu le fiafi, le mawhai lawa tu una le vaenga tāua, le whai ngā lotu le fiafi o tātou ainga, ma wai le taimi o ina ai le whanau, e ese le mana i o tamaiti, po i le sila fia, e lātou te loa o ma tātou pese, vivi i ai i le ali, e ese le mana i moa o lawa ia o se fifianga tele lea, i lo u loto, ona le mawhai le pese o tau walo, ma lau whanau le ngangana, ma le tautala mai fo o tamaiti le tātou ngangana, ona nafi fo i sa o whelo e toa le tele o nisi o alo ma whanau talabou, ese lo fiafia e le tamaiti o mai le mātou e kāle se o nisi o alo ma whanau na mātou wheloa i o no nisi o fufuanga pa le ainga i whanau. Au wheloa i le to o tele o nisi o tamaiti, tau tala mai le tātou ngangana. Moa o se tina matua o la ngon, ese lo fiafia o le oso tā ua le moa o sau le whale na pō o talo whaaftai le atua, a wā o tātou ainga, pe lava o tātou ainga o ina le whanau, o le alofa tātou ngangana, le o whaaloalo. Ona nawhina o moni mawina ai le tele o nisi o whanau, tamatala wou, ia o te ata lava e tautala, ma lo soifua tina, ia, whaftai, ia soifua, ta alofa lava, o ha mailo waso, o ha mai oi, ta ilo ia o tauia, ai mo au, o ni tamaiti na whanau New Zealand nei, o lane New Zealand nei, ai te iloa, o loo o ina le ngangana, ma le wha alo, tulo, whawhitai, o mea ia na o maua na nafi i le maftanga le na ulatie, o se fianga telefo i le lo ulote o te sau, I came away being blessed, o sau ese ma le whamanuianga, ai sea, i tonu o ainga, tele o ainga, ai mai se foi ngā luenga i te tonu e kālesia, sungai e kālesia, tausi mata ngā luenga sunga lisea, sungai Fiafia Mai, ioi, sungai tui ina, tonu e kālesia fionga i pātele, tonu e kālesia, o ina i lenga ngana, ma le tautala whaaloalo, e tā ua tele, nei taime o tu ua onga, whai pēr lea ngā luenga tā ua, tala noa le whanau, o te whiu, a se mai le whaleo ina le upu, a le tamaititi i le o sao, wha sao iai, wha sao le ngangana, a le mesili na tā ua, o lai na te iloa lo na whasino manga. Whaftai tele lava i nei tai au, o le langona lava ia tau pe o no tau sila fia, whaftai le alofo le atua pe upu na whai tauina. Tātou whaftai i le atua, me lava upu fo whaftai i sapakuka, purification sapakuka. Ioi ana le fua mai le vine. Ioi, ai alofa lava le atua, whape nā fo i tātou. Ioi lava nā whātia, māmatangi mai iai, o le tatalo, ia manatua nai ainga umalawa, tātou ainga, a whailau tau lotu, wha mole mole, mano wha alolo tele lau, po lau fo i te talo, ai o tātou ainga. Manatua i tau ainga lau tau whai ngā lotu,
e talo mo isi ainga o New Zealand nei atoa. Leo o tau sila iai, la lava le se paua, a le si ainga. Na tele o maua le mawhanawhana le muenga na ia te oe. Tele ainga wa whaina o lato mea tō tino, pitonu tātou talo, iai le mawhau tonu I sunga I pule nuu, o tangata o pule ina nei tū malo, ina I tō whafo isia le soifua manuia, I te tono nei pitonu o New Zealand wa whaina, o na o lea whaa. Tātou talo mo nei ainga, ai peo na o batu, le ase a walen whain tātou sosoani ai. Whaatino, wa le tau langa sili fo ilea, Fiafia le fina ngalo le atua. O talo le nei tai au, a iei lava se ainga I tasi wo iei fe au le nei tai au, whaatai le ali, o le talo fo I whaangaina, le alofa o le atua I lo ainga I whaamanu ina ai, I seisi ainga. Whaamole mole, a iei sfoi se upua, wha le tonu I lau whaafonga se tala o nele tina. Ia, la fo inu le aina, a iei lava se au ngā, o le nei pol kalame lolo, molo ainga, ia vi ia le ali, manatua, mana ale fafangu lama tu watu yo o tafa. A le fina ngalo ma le sila fia, lo wa batu e le atua yo tu fina ngalo mo tato loto. Whafta I tele lava, whamanuia le atua nei vai sa, ma ia manatua, o le atua, o le tama ia, o ainga malava. Ia soifua ia ma ia manuia. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, Donald Trump may be promising more oil than the US can deliver, with his naval blockade sending world energy markets into a tailspin. The US Navy's now stationed at Iranian ports to cut off Tehran's income from tankers allowed through the Strait of Hormuz. The president claims ships are now heading to the US to source oil, as it produces more than both Saudi Arabia and Russia and has more to spare. But Forbes global energy expert Matt Randolph says the US is at roughly its maximum export capacity. I'm not sure what they're going to do except maybe wait, because we're right there near our limit that we can actually export physically, like we're physically constrained to our pipeline. European leaders are breathing a sigh of relief as Hungary's opposition party sweeps to power in the country's election. Right-wing leader and key Trump ally Viktor Orban conceded defeat yesterday after 16 years in power. The opposition's Peter Magyar has told supporters there's no time to waste, as Hungary has become the most corrupt country in Europe. Political pollster Henry Olsen in Hungary likens the result to National and Judith Collins being wiped out in 2020. It was massive. I mean, from having 2/3 control to having under 1/3 of the parliament, they've lost virtually every constituency in the country, places that they never thought they would lose. The Public Service Association says allowing people to work from home is a no-brainer in a fuel crisis. It's calling on the government to direct public agencies to tell their workers to stay home if they can. National Secretary Fleur Fitzsimons says we should be following Australia's example. The Australian government's announced a $20 million advertising campaign urging people to drive less, use public transport and conserve fuel. They're enabling people to work from home where it's possible. First home buyers are dominating some markets more than others. Latest data from Cotality shows in the past 3 months, 27% of sales were first home buyers, above the long-term average of 22%. That includes 30% of Auckland sales, 33% in Hamilton and 37% in Wellington and Hutt Valley. That's news. In sport, the end to a chapter for rugby's Crusaders. Horses will not form part of matchday experiences at Christchurch's new stadium. In a case of more stick than carrot, the Crusaders say after a period of planning and assessment, safety must come first at the precinct. The unstable situation means the 6 trusty steeds, representing each union in the franchise, will return to the back paddock. Limited space around the field means they would have struggled to avoid the playing surface, therefore compromising the condition of the turf and creating potential injury risks.
The Daniel Vittori coached Hyderabad have handed Rajasthan their first Indian Premier League cricket loss of the season. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe masina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teo ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mufafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia, ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lai lata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Moore Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tolu Nuotasi, Great South Road, Takanini. Radio Samoa.
Luas fulu mi de talo tai nei le tula smalta si tatu te mina le wa ia le nei foi tai mi o le tai au. O mai atu le unanga mal tu o foi le fenga fatu ia eti fu mon makafi mal tatu pokala mi te pala inga. Pei ona ia le na pokala mi taua mal fa mal au fa le nganga pe na fa fonga ia ia le amtanga fo le tu mal unanga Fiafia Mai le nei tai au le slua. Ta jonu lao wa taua te le pokala mi mo tatou.
e le whaafonga mai le tātou atunu I tono mau te malawa le ngata fo ilea so se vaenga le te mau mai le tātou po kalame le nganga whaaftai o le whaaftai le whionga le whatua o no le tāpenei no nei po kalame mahatango fie I vaiaso te tasi e lui tau mo whaamarisi awai a te tātou a me se lava tono tātou ainga whaaftai fo I malea whiong pa ia le atua o lo momori mai ai se fi au taua mo tātou e mati ai ia mafso sani ai tāpenanga tātou ainga le aso mo le aso o le whaaftai le whionga whatua ia ngā le whaamuri atu lau whionga whatua I o tūte mo whaiba ia walava nei po kalami tau ngolongo mo le manuia o tātou ainga pe on tātou no pia ia I so se atunu o le lalulangi ia ma se fose tātou atu o Samoa leo lo mau mai ia tātou po kalami le tasi ono tesi mal tasi whamo o le whaaftai atu fo ina ia tātou ainga o no tariaina o nei po kalami vai astai tasi tono lo maoto mo lo lawa wai taua I o tau ngolongo ma whamanatu mo tātou ina ia mawhai o na manuia lo ainga mo se ainga manuia mo se ainga Fiafia no po kalami tau ngolongo pe ona ile toi tepa ile ainga na tu ole atu mo se fa ponga tau po kalami nei le aso le vas fo ile lo fo malanga leo tatu mo tesi langi te ia tolo to se fuma so matu wola me se fo le fianga fatua ya eti fu mo makafi ya fa wa waile tatu po kalami te fatalo fatua ile nei vaenga le taiao malo se fumuria walo fo lang ma so fo la le tatu watunu wa pena foi ona tatu mafuto tatu filohai ili nei taiao mahatango fie I po kalami whangasoro le tatu le tio le wide Samoa sumo lima utolo amo so se vaenga le kelo pele te mau mai le tatu po kalami le taiao whaatalo whaatu ma le nganga Fiafia ma le nganga whaalalo ia me se foi nei tatu ainga Samoa lo mafuto mai le tasi ono tesi ma le tasi whamo ma aloro se fo lau lei ma whaaftei fo le mafuto mai ma nati olo manuia utou I nei Samoa mai se lava so se tafar ke lo pelela o mau mai le tatu atunu I lunga o penga te whailangi lunga o tatu Facebook ma lunga o tatu YouTube fa malo fa tai le mafto mai fa talo fatu ya utou ia fa before fa felo ya tu tapo inga na tatu to mam tira matu mo to malawa malo la se fu manuia le tai au fo ya utou ta to fo lo manuia le tapo inga pe ona yele le tai au ma to fie sunga fa fenga mo to fatua fa talo fatu le tai au malo la le mafto mai Niso tatu ainga malanga mai Samoa fa felo atu po kalame ya utou la to malanga mai ono niso fo fuanga o la to niso malanga mai o ngas si ngas pe foi la to yang mai on o asisinga I fa now pe foi malanga mai niso fa la velavi ya le o tatu ye ni voi taimi pa so bulbuli nei o lo ia tatu I tuanga nei tomotila onga yo e malo lava ya to matu o lo ngafa ma le lua vaiaso ia e tu wai ia nai te maiti I lo foi to tele o whanau ia ne a onga ia le na ua tapen hatu la tou ia ni so matu e ave nai te maiti whaata whao ia seki ia mana ia wanoa e tau foi na ave nai whanau whaata whao ali toa ia onga e le peila o kako Samoa ia la onga ua umare sari maka usa ia la onga le wa makakia sari maka lisi ainga wa fuare popo usangar ku ora onga ko nga ngiu loa ko nga ngiu wa popo ia sola o le popo ia wa ri kai nga ngi me fa pe a me ta tu ke fa pe ia wa so fo yang ka ko la ia ka ko maka ki fang e le mai mo wor ke mi nga me nga o va so fo a va sia fa nga o ka ko ku la o nga ka ko le si vele ka ko manga ia longo winga e mai le vai aso makwa mama pu kalum pu fa ele se nga me ole o ki fanga mo e ka fa fau ele mai mau e ka ki sa mo ya so la ya kwa inga skaidi la le ngale ku ua ya vai lo ia finga ruenga wa ai la ngaifi ia e lo yu ko nga ngiu i o fai alo sa rimaka ia o ma ele lo vai aso ia wa fuar ka popo Yoi, wa fuar ka popo are nga fa ia se fa nga a o vai so fo aku o lo la nga ngomele ka ko we si bari ka ko manga usala e uma do vai so makwa pa ka o vai inga roaka yoi e vele ko nga ka lo mo wai me ai vele sa sa le fai ia nga ia vai so fa nga o vai so fo ia uma ko kuanga ia wa menka ko kama ma ai e la umari pa ame ka ngoi lumar ka ko ma fali e uma e vai so amak ba ma ngai ya ma fali
Wai se fa nga a uma dia aku a onga. O mai le va ka ko va ro la se singa o ka o va so fo fa maki. O ka o kangi me ka la ngi ka mai. Ya ma se fa long. Ya se uma ka ko ola ile ka ko ki fanga ile le fa ki fanga le lo. Usai ba ke maka I popo. Usai maka I lalongi, wa maka for kamare haka. Saya ama ile kamare haka ala ke a o ile va ngo. La ve ke fia ama o ile lalongi le kai ngo popo mo le o anga le popo. O do se ringi ku kongi ai fa imele loku. Ye fa ka wise mea ai. Mai la mea le manga ye ke lo langa se Samoa. Eu mai nga makuanga pe du alu pa au le. Le amo popo. Ya o ka ko mai. Vale le wa fa me se ka fa nga fi ave fa ka fa. Se ka fa nga fi ave fa maka ki fa. Ya wa kwa ma o sa le ma sang ye da su ya pa wa su ngo le olanga. Ya pela ingi popo men ko nga ngi ya tunu. A me fa pe ia a manga ku nga mai se fa nga ku e fa pokus ka ko popo ila lo hesti nei se me e fa pe a mo fa mai yo se fa nga mai le ka ku oi wa ka ko nga ka mura ni la lo oi I nei pi ka ku e vele e le aila e le mai mo e le ai se ma fa a me is ko ka mura lo swing ole olanga ai pauli mea e uia na sui ia ai olo ia le anga le mar fa so le li pa ua le olanga la tu e se fo ini atunu o tato ia ali be sidi mataua e a mawalu mana I fa nau mawalu mana I fa na ia mankuala a mawa mai le kupe le popo nga vai ken e le ai ma se fa pe malo ba ko ia mai se fa nga o ko se fa nga we ba du ne lingi du va ya so ko ki nga ngal pop me ba ko ka idwa kala misi ako makwa misi ako usar ku pe ako ngasa ni maka usanga le maya ka ngololu makwa fa so ya abil pele ki del fai au ole kupelea e fa ya me au so ole si kupelea e fai pa nga o ko le o ri dale le o ka de le Nganga elea onga e urfale le kolisir kongu ma ya ave fai paunga o le se lengi le ya fa ka uska ko me ai pe kasi se melele e fa ka ngasa ni maka ayo wa fa ye le langa sa ula mai tato ile fa pe a mo ko pele o fuanga poponga mai nga va ko le ko fa mai ile se nga meu Ini pir ngi vai kai mi amor ku pe fa ko kong ya ala ka kama mai ya ku ri si vai nga ya oi ai a mai si vai nga ya ma u o ha sola se ha ka vai nga me e mau ale ku pe fa so lor ko inga malu matua a oi e ki ko ha le ya fa de yo fi au masangi vai de mukuka fa de saka le se ma fa la mo so se furuka la di sari makaringa fa oi no e umanga nga sadi popo ma ai de o ya nga saudola ia le kia le ko fa yo fi masangi yo langa so ifuanga sa e ola mai ai matatu ola mai ia ile fa ngofi o lu ngala tala tatu tala no mo fa so atu I tu wanga wa onga taimine le tu wanga onga le watu wa onga tamaiti ia wa no fo lola tamaiti le fale maka TV le wa ave maso malolo ni so matu wa ingo tamaiti ia a umolole wala tala le vaso mulila na su lolo se ti fanga se me fata fa tamaiti la ngona na matu le wel taimi nei ave na tamaiti fata fao a fisili la vai taimi anto ele me mo se ke mi ka ko ki fanga usa fa so ko se me ko ke ma le kalmo ko le ai hanga me ka fa ngongo mai ole oi e mo ngi kupe ia pe u ko ka se vai la kapi fo ile ka ke ke male mai ai se ai nga me ngale nga u ai mari o le wing ole tala fo ile ole se fuanga mar swing ole olanga ia ai fa fitai ai na vai taimi le wa o mani vai taimi mo faita tu fa na ia o se fo ole olanga wo ka ko fa nga
Ya malu le ngosa. Ya fa pe ke maka ki fanga lava I taimi. Onga eri inki fanga ko ngu. Ya malu wa. Ma ko ngu or ke le ki fanga sia fanga. Ele ki fanga ma ko ngu. Sia ki. Sia fanga ma ko ki fanga. Ai ka idol ko ngu pe ko ki fanga. Ko ki voi curioso mai fa pe ola ko kiri ta kiri ai fa pe o ko nga fa nga mo te vilo fo ngali ya so la o le vidi du mama le vidi kuwa ya wa le fa ali du se vai fa mi fa ka bota to le tai ao after nele jula so matasi tau tu already Samoa se football liba tolo amo fe na tu ai o fe na tino no fai o fe na tinga lu ai malo la fa malo si pa wale me ia fai fa le so lua asuma fale ne o ma kwale a fa o e kali pa ko ese na ngalu ya ngi ya fa e ala ngali ya ke le ma fo sing ya fa alo moya ele se moya le fefe pa wa u yo lo moya lu di fie vai dia vai lau ka po kinga lu ku mu in fa ka ngome ayo le fa ma vai nga fa la wa ngi ki o poronga ali ave ku fa next door tu le fa fingele se sei tuli atu le fa finelea se sei tuli atu peielekea se sei tuli atu le fa finelea se sei tuli atu peielekea Seva ai le melea tu pumai le vale po fea sai ai vielo a fea sai moe ai sei tuli le fa finelea se sei tuli atu peielekea Malama lea sofo amo la ulo tolia ile fuata ai moa ai le tagata fiu etau lama ai la fileti gitaga o te lo alava ile ulu oi sole o sia upulenu Seva ai le melea tu pumai le vale po fea sai ai via ilo a fea sai moe ai sei tuli atu le fa finelea se sei tuli atu peielekea Dele ova veao fa apea ita uao te ba atu I fafo le tagata o sulu au tamile o ala alo ai le tai nao ilo a muli ane au io le no fotane Seva ai le melea tu pumai le vale po fea sai ai fia ilo a fea sai moe ai sei tuli atu le fa finelea se sei tuli atu peielekea oh la uta avale la amai le no potage ulu po fa mole ei ai sa bululo
lenu suga se vai vai ai le me alea ua kupu mai le vale po fe sai ai fia ilo a fe se moe ai se I tuli 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 atu le fa finele se sei tuli 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 atu le fa finelea se sei tuli 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 atu beyeleke se sei tuli 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 atu le fa finelea se sei tuli 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 atu se tala Fiafia nei Samoa we nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le city car tua tu si tasi do lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tava la poa band e o foi tatu tava le laiti tadia foi la to fa le tonu tongi e talafo mol tatu cashback ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala fe so te mai ungia Peter Pernanto le numera all o tasi o vole valu fitu lua pe ama mia se tava le fo molo ainga i le tau malulu citycars.nz. Awane emisia fapito ale Moda Furniture, ale Samsung S26 Ultra, lua lima tala ilwa yaso, mawal TV fitu lima inisi, sawar mala PlayStation 5, ile na le lua lima tala ilwa yaso. A faya tifa ilo ile Moda Furniture o le Radio Samoa, na mawa ile nei fa salonga, o le a mawa sa ni alofa. Le Moda Furniture, tuatu si tolu lua Sales Yard Road o tau. Tatala ibal tayo ang ile afole lima, aso nga fua le asfarele, asto na imalaso sa, se fulu ang ile afol fa. Le Big Pots and More, o whaiti tia wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu teoata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whao ngā i tutonu mufafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia, ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e timana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane e se la lailata i fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Wasco, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. O te ngana unifo, whawawene loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iailo nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Dental, smile every day. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Morning, boss. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. What's your name? Morning, doctor. Cold this morning, eh? How's your morning? Check you some. Marorusu para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Koro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more aikai lafo, okay? Okay? I'm a taste talo sanga on a tattoo avole. Talo si on ngaluenga, I'm a sesi ne ilove. Fai mal fai te ngalu mal fai tau talo no fata si mai manuia I me uma.
I fight with my pass in the two mata. Ava ai tu posi fi e moni me o mata. Awale fa ai mango kolo kila no le tai misa o pe over my lau pe ai le bali e o lo mana o. Tiki le uso pe ane ai sana lifi. Fau tua ya anko pe a fi sifi. Ia e lima foa i lau la nisi. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si. Topili nei a so. Au fa ai i tau Sofia. I mua i le nenga luna sana vi inga. Tato. Ta fai fa malo lo si. Topili nei a so. Au fa ai i tau Sofia. Manava Fiafia Moi Awale fosia i le maso la whalongo O le malo si e le ai se whailoto Whamalo si taititi tali si moko Whalo i le leia posa e sau ta oto Aua O tu si pasi e sa ili e launga luenga O longa lu e fui ai lo tutongi Sa ili pole so singa luenga Ele ole tu si pasia ole tango tu whamaoni Tatele to e pole ni tatu si pasi Tu sa penu tili ta whapalani Ata whamaoni atu ili tunu tima whi au masani E te ea e te e tu e tangi E umane ua yeser tu umasati ni ele ami E manu ye na lo nei e toi malu ye le langi Wow Tau fai whamalo lo si Topili nei a so Au fa ai i tau Sofia Au ai le nei ngalunga sana vi inga Tato Tau fai whamalo lo si Topili nei a so Au fa ai i tau Sofia Te manava Fiafia La'a mai ano A whai ua i au a o no te tongi Sele i longa lui ma le whamaoni Whaate alau tau langa O na whai leo fuafuanga Ma mana tua Samoa I lau whasomo se whamamoli Whai lau siwa masani ma le oli Toi tutu foi mana vai so I le loli Ai se iau foi la I le aso tongi Whaatata whauma au whai ai la mai foi sa masongi Au ai te ai ina le ia se oli E se atu se apu ai whaali mai pa umoli Mawalo launga luenga ko anga I kakalo Loko mawalalo Au ai ke chiki ai whaalo Ko anga I fasili ma wawela wao Au ai ke pupule fua o I se mea Au whainga luenga lai le vale O lai loa mai o le ngai ke pase E o ngā se le so enga lo pasingi Au lele I mawalo pei Lele I whainga lau tax Ai le I maua o pepa Ai usu mai e relax Wakakau o ngā pase me malo I low pack Sau Pack Waship Au ai te tawhau Ai oi I tuli lele usu mai tai au Pack Waship Au ai te tawhau Ai oi I tuli lele usu mai tai au Mai aki le ni askali E kau I askivi o I wharangi Musika sika mali I le so I whewhiloi Ka me ki sa si u o ki lang E tātou Tau whai whamalo lo si Tau pili nei aso Au al wha ai I tau Sofia Mua I le nei ngalunga sana vi inga Tau whai Tau whai whamalo lo si Tau pili nei aso Au al wha ai I tau Sofia Manava Fiafia A whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau lelo tama wala lo A malu I whale malu fafo Au whainga luenga whea lo whani Mata utile naka mupani
pule sili ele so ona fire say si se amu ele pule sili ele tai fica e say si Radio Samoa Tasili mai batolu Amu Radio Samoa Tasili mai batolu Amu Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he talo falata. Amata ni tau sanga e lua o luto. O whaale anga ina le aturuu o Aotearoa New Zealand i lo longa mai matangi i ma le awha o Kapiri Ela. O le mau tonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea teo tino o tangata o whaanga ngaina o lau whanua o wala. O mare liu fo'i i a tangata. O sa ili. Ma fasili pēr ma sa ili se tali. Pē aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaatalo no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalawa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo. Soma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo ia ia. O le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai. Se poto le larolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngau yo. Whailo mai e yopu. A o tātou whisili pēr aisea i o le global warming. A whemai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu. Le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le larolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma lofa i lau whanua, na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nua lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Selana, a o lau o fio ngale po mai.
pea ia oe ole papa ole ola. O te tuina tuo ulima, au pena ole tana ina. Ia mawani a ngana o ia po i o lo whaiva. Yesu, Yesu, aua fiola oe lava ole tautai. Yesu, Yesu, tautai mai le whaiva a whaidei. Siu fonga bali la foi pesa le tia ma fa fonga mai le tato wa tino ule le foi tema le oli o fa mai atu le tato po kalambele na o le tato wa kalambele mo oi ya pe le fa fonga mai si fa mal au mo sunga fa finga pasta solia lo longa yo sua ya malo le sa malo foi la pale te tonu wa ta o foi le fa mal au mo tato au tatu whenga i tu te mangha luenga o le so ia pe fo le maftu bene tatu matu mo ta malawa lo le tatu atunu lo whenga i tu te mawhaiva ma lo lava le fa ma lo si tebe le wati leo ua toi 5 minute o ne ta lo le tula se football lua ta le tula se malua se mai leo fo i leo tatu te fa sala wino tatu tala mai Samoa pe ona ili tautua ma le unanga le whenga ngal mana tipi au tanga vaya. 10 is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. Talofa! O tau sai li sau taavali. A fiu mai loa i le aloha cars I wiri. Le eise te posi mo mia. A palai nei ma maua I le tali. Tali eso se lai sene ai iaia ia inga whapitoa. Pala au mai lo tina o le aloha cars. I le ovalu se lau, fitu ono valu, ono o valu. Pea si asima I le 250 Roscommon Road, Manurewa. Au kilani wa esa au ni. A fiu mai loa le Harrison's MZ I o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e mua liin tamaita ai mawhanau. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa ma Sylvania e mawa o ma ile no whanga I tasi. A fio mai ma wha ilo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoru e te le fiamsia.
Le Shine Dental, lau fale fa ini fofa amoe moina. Lato te whaia fofa te alanoa ngau nifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala me whaia ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 ono onu whawha, 2 ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o tala whao mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O le nei o sa fau o tātou wheloa i fo i o wale whaapoponga o le tautua masani, tala tau longolongo i a wale, longolongo puiali o le tātou mutunuu, usimaya lau whaafonga. O le asonga fua le nei vā i a sonof a maua mai a ile wha ai unga tusia. A le fionga i a talasa a toa sa anga. Le fionga le tama ita i wha masino na sue ina mori anga o le pāle mia, sunga la uri le mali e toa le ua te apola te wafosi. Ma isi e toa lima ya o fiai Samuelu le au fauenga, si vai kepi ma mea, li o wha tau malama au ava, fe pulea i whai matasua, ma lise Marie Schmidt.
Wa au mai se whau tuanga e leo se wha atanunga. I le tāua leo le whaia o se suenga tūto tasi. Po se independent investigation. I le maliu o tuu au maletino. Le ana whanoro na soifua i se wha awelewe tau ta vale. Ia aperila o le tau sanga e lua o lua tasi. O se suenga e whaia e pei o na whau tuaina le wha amsino. O le ama whai o na ta oto tonu mai ei mafuanga. Ai mai se po o ai ea fia. O sea fo isu nga tuto tasi. E manino ai le mata o le vai le tua ia leo le tō whale ale i le pule rimoni ai afi. Manisi sui o le pāle mene maisi tangata. Ma wha ma mai o lantou swafa. O toe wha ilo ai e le wha masino le wha atonu ngā le sa avea masui pāle mia. I le teimine toe ali e ai le nei mata upu. I le whaia leo se nga tuto tasi. Peitai. Mo le si le fia le i tau nua na whaia lea nga. O manino mai le wha unga tusia e le wha maonia. Morianga e lua o le tau pule pule tau fi le whaia le ami o tonu. Wha sanga le sunga la uri le mali e toa le ua tea polata i wafosi. E le wha maonia morianga wha pea o li o wha taumala ma au awa. Mai wha pena foi. O na le wha maonia ia morianga sa tua i ai. Le fionga i afe pulea i whaimata sua. O Samuelu e se fuluono morianga lo na whaia o ni moni mause se ma le sao. Po fabricated evidence. Ai wha maonia morianga se fulu lima. Wha sino i soli tu la fono o le whaia leo wha mtalanga tau wha se, tau wha leanga, ma morianga o le wha soe sa, po le harassment. O lona morianga e tasi o le tau pule pule tau fia le whaia o le ami o tonu e le wha maonia. O si vai ke pia le wha maonia morianga se fuluono, o le whaia leo moni mause se, le wha maonia morianga e lua o le tau pule pule tau fia le whaia o le ami o tonu. Wha pe foi na le wha maonia, morianga e lua sa mori ai ma se tasi o le to ono sa tua ia, o le wha lave le whai o le ami o tonu. O morianga o si vai ua wha maonia i leo wha inga e wha, o tua inga ia o lo na whai o ni wha amtalanga tau wha se i leo leo. O lise e lima o na morianga o le wha maonia, wha sino lea i soli tu la fono, o le au wha tasi pe tau pule pule, e tau fi le whai o le ami o tonu malona whesoa swani lea i se tangata, o lo o tua ia i se soli tu la fono, ai wha maonia lo na morianga o lo na soli lea, o ai a inga na tatala i tua. Ua wha ilo ai le wha unga tustusia o le aso tolu se furu o le masina nei o aperila, o le alau ai se wha salanga o morianga o wha maonia, o i la tau e to tolu e au fiai Samuelu o si vai malise. I le wha unga tustusia se lau iwa se furu fitu ono i tulau, o wha ilo e le fionga le tamai te i wha amsino le fionga i atalasa atoa sa anga. O le awha se e tua ngalu mailo na toe se ei lea, i so se mata upu tau wha amsino ngai toe mori atu ai i la tau e to ono sa tua ia. A o lumana ia i neile so tofi o le vai aso le neile so furu ono aperila, e wha amutai le awa no e toe wha au ia i tua se suafa, o se sui tau vamo le palo tala i titi a vai maunga tolu, le ua wha tūlanga e whaia i lea so mua le masina fōua me. E toa wha sui ua wha uru atu suafa ina ua tāpunia lea avanoa i lea so whareile ua mawae. O i lātou ia e au fiai pua ala tamai tupuola filemoni, tai o li i seu fiti ai masu, tua ma li i tupuola fōma i sapolu, ma lauti mu ia wele se ba ai. Na wha mawae mai le tau aveina o le tofi o le komisina o suru whainga, le tamai ta ilo ia sinia le fionga lua manuvao katalaina sapolu, ia me o le tausanga e lua o lua tolu, ona o mafua anga tau ilo na ainga matoe taliu atua i Peretania, leo lo wha mautu ai. Pe tai o se tala Fiafia le whiriwhiri ai o lea tamai tai o Samoa, i se isi to finga mawalunga, o le sui whailau tusi leo le wha laptonga, mo atunu a Afrika Kerepeane ma le Pasifika. Sa ia i fo i se isi to finga sanga lue ai o ia ilo ne tona i Peretania, a o le i tofia e vea ma komisina o suru whainga, e peo na sanga lue ai le ofisa o malo le tau pulenga, ma wha ururu i ai le vaenga o mata upu tau tū la fono. Sanga lue mua foi o ia le ofisa o wha laptonga o tunu o Afrika, Kerepeane ma le Pasifika i Brussels, i le tausanga e lua hafe se furu ma le lua. Te le tausanga na tautu ai o ia mo Samoa, i le tomai whaalo ia. O le mawhauna malanga i Australia le tamai tai o Doris Teo, e asi o na alo o lo wha mautu ai. Ono ba te ena lana talo sanga na fina wina ia lana lo ia se fetu na inga o aia inga,
e pe ona te tala i nei tua. O loo molia Doris manisi tangata ni soli tu la fono, e feso ta i le umia leo le fuala au whaasai no le aisa. E mafua mai se o sa whainga leo na alu i loto pā, ia se tembo le tausanga umawai. Ma o le masino junior le tausanga nei, e vala awai mori maua leo. Sa tu ina tu ele ua moria na tāro sanga e malanga i Australia e asi o na alo, whapelo na ainga, ai toi fo i mai ai le aso ua whatu langa o lona whaamasinonga. Na ia tu ina tu ai nisi o tā penanga e langolongo ai lea tāro sanga, whatasi ei ma le tusi mai lana whaife au, whape manisi e seini e whaamao ni ai lona toi fo i mai i Samoa. Peitai e le aini whaamtalanga tusia, po ai ia tangata e to lua, ai po ai fo i swafa. Sa finau leo e te ena le tālo sanga i le mau e whapea e atu ngalu, i le toi fo i mai o le ua moria, ona olo ia umia tūlanga tangata nu o New Zealand ma Australia. Ma a whai e le toi taliu mai ilo na whaamisidonga le a umi se taimi, e ta pena ai ai e inga wha le tū la fono e toi au mai wha malosi ai e tali i ona morianga. Seisi leo finau nga malosi e leo ua wha vai ai le wha i unga le whaamisidonga, e te ena le whai o se fituna inga i ai e inga, o lo te tala i tua ma ua wha awa upea i ai e inga, ma le wha atonunga e te tauna tū la i molona whaamisidonga, i le vai yaso e a mata le aso valu o le masina o uni. Tala i o le nei yaso, feilo i pea, soifua. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiaviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555, ovalu se lau, lua, 555. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taru papitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni Fiaviai. O loo awano fo le taru direct transfer ti posi mai ai au tupe le taru account ma wha mani aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la fo ina lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le Silafia, o whasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whasawa i lo taimi, ai siri atu na whasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisiri. Mo nisi whamtalanga bala au le telefoni o Varselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Te le awala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great North Road Manukau, bevili mai le lua fitu ono onu wha, lua fitu ono onu wha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze alikolana buso wami awukolana ilondoloze uhambe nami dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze
Luas football 5 minuto le tene tula se football lua musical read Samoa vatu ya oi le oli. Au e fe nga ya malolonga ma toma tanga le fo ya so. Lolo wa ma yo le tau nei timunga pe ona ia ma se fo ma le wala. Ya o penan tu na to ina pe senga ya mo oi. Ia au e ala fo nei toma tanga. Pela para te ba futa mai ai. Malo la fa man losi malo fo le on sai. Patalvati ya Rina Mailopa levati si mai nai malie Maria Uta Sene Jaron fatalvatu da proclame le vai ngala uli malo la valo sai le foi tu le job le ne yaso tuna fo mo fatalvatu da proclame la uli vai si malolo i o sa me se malili ai mamolia tia ai musika fa yo ma fo fonga ma vai le plani keke dato foi lo feo ele lo feo i vai le jacket ai lo fatimu ai di fa malu tialu mo e padahal batu di sukal fa kainga ya o pau lungo tato YouTube le foi lo mafuto mai ia Ivona malo se fo maria fa mai le lo fa mai vaiano ia lo fati ya anti vaiano padahal batu fini an lasi malo se fo maria le foi ya oli Rose, fatalvatu Rose. Malo fatel ba tu bailunga tatu kala be fa malo atu fo i malo. Lai fa ngolongo mai le super tires inai vai tele. Losa mai fia fatalvatu. Fatel ba tu bai fa pena fo ia siaki Samaeli. Tapu tau pa fatalvatu le vai ngaleso. Passa fatalvatu passa. Ailini lau ni vao lunga tata Facebook fa pena fo ni mafuto ba ya Pati Meki pa malonti ya miu mosa le fatasi ba lunga tata tua fa ma tua inu fatalo fatu le va ngaleso it's right tawla fai pa ten mafuto ba fa Fiafia Mai tau jol read Samoa manai musika mo oil team mo ne yaso Pamaloti di sotato ai ngalo mafuto maltasi olo tesi maltasi famo. Pamaloti lo se ya pesamino. Ya maltato loli. Fai mali nga ruenga ave ta vale lunga la wala fosi ba se. Yo tu ala lo lava il po club Fiafia Mai ya sa ngale mu oi lunga la tele. Lau ave upa au fo tena una tele le yaso mai le timo momoli le ta maftanga nei ai ngai mota mala le mafafiti sa wa pati fatal fatu le mafto by city Australia JM paneta fatal fatu seki ya waso timu fa pende ye ole ulu amale miti elengi Leonga butomuli fatalo fatu balo lava mafto mai. Wina malopa mose fatalo fatu lo faanga. Lo faanga sio to lua ya wila poto ine yamfu. Sai fa tele mafto mai. Babalote po kalame se usele ya se umanu Mikaele vai le leo fala au inu tai tolu tai fa fala au se umanu vai le masta maftanga vai ya dola ye fa afu le leo fala au le oli
Papa lo tu tatu programa nai lo hat. E vinga leo ta piva. Mal fatu ya ti se mal tatu fala inga lo ba futu ba nai lo hat. Io e mau mal tatu dairy. O ia fa tau. Ia mau mal fala ofu wa se la ai ordinari la o mal asatina. Ma pua tu lo tatu fala inga te lo tatu wa. Ha se senga ese le tu lo tatu fala inga nai lo hat. Tatu wila ia lo mafuta ba Wellington e awane imsia lo afe nai lo hat. Tatu fala inga la fionga ia leo ta piva mal fatua ia tise. Patalo batu ne banga lauli sungai aban napa savao. Awet sista fatal fatul datu pokalame. Ya malau foi fala inga malava pola unga sesi lo fenga blanga singo tau maftanga lauli. Ino to luas fu 5 menit jale July tas. Oi fomana tatu tatu wa tino yoe. Ila to umala valo sai di mal tatu container talo. Ya fato ato ite talo al tatu container talo ila so tona. Ono sa ila lo fiat tau sabi tatu talo mai Samoa fato ato ite talo al tatu container ila so tona. Lima semua tolu Tidal Road na Imangele. Ono sa ilo fiat tau sabi ila so tona ila. Tatu to tumu fu ila ile fato tatu talo. Olo mai Samoa so sari tele mo tatu wa tino. Pamaloti ya Via le olofi talo Via malo se foboria pada si manai no uri Amerika Samoa tamai tele papa fa tele ngatama Marcelina liwa ana fatalo fatu malo lava le mafto mai Dosso male asoloa ma vai se tau maftanga le oli.
Lewa tadi mate balawati choice for malfitu minuta talo leitu la itasi. Ya nei fa vifia ngala bachina tu mo ole nei ya so afia tu tu mga luenga ino tadi watu tatu pokala binale moto Samoa. Ola ye fo tu bala unanga le fionga ya la pepe tala ile ni male tatu company. Ya telefone di so vaenga tau on fa ilo mo tanto. Ai maisia I ale fso sani tele mo mamalo tatu watunu le tu sai. Le tu saute. Le anga ia tu le taka ni fa solo antu le o I marewa ia I tatu vaia lena vala mo fo tatu watunu. Ia baila tau fo lo mau le pito sifu. Yo, mau fa mama venga mo tatu. Ya la foi fala tele mali tatu le danga le fianga le pepe mo tatu le ne yaso. Ya ai via le o fa tsi male le fianga le pule mo tatu le ne yo li fa talo fatu nganga fa lo le pepe ma lo le se fo boria. Ya, e fa filo ia tu le talenga titia. A me se foi le fatalo fatu I tapo inga Samoa ya o lo mafuta mai le tatu poklami ya po fia lava o lo e mafuta mai ai ya e fa filo ia tu tatu a wonanga ale tatu tia marketing ya fa pena for tatu digital ya le ngata for nale tatu Pacific 40 le tatu tu ale talo fa vauta ma lo so fu manuia. Yo e whaftai le li o leo to e maua le tātou maftanga ma le tātou whelo inga dei vai ngalauli. Pai whai si tuangia I tūlanga sa iele whai ngora vaiaso. Ya e bia le li o leo to e maua male a le vanola o whionga le li pole. Ya ua fo inisio tātou wha a lauiloa. Ya e mai sen tūlanga o le tātou au nanga ma le tautua pe ona iai. Watalo watu maranganga whiwhi. O mele tau nā tupi tonu I mangela. Mātou wa iai mo iai nei maru kaunda wa. Te altimu ale ama se la wa. O le ala ua whai si tau malo Stacey me o le timu I nei mangeli. Mana yal tayau ya DP foringa mai ya e umala ne yaso ya o timu ya te lo fa pena fo ile aso tayau ya o mane fo o mtoi malo no fo te lo fa na I tonu fali ya ele ne vai aso tuanga ya wa alangi leifo ya lo no wingo ta ma fo fo po feze me ave fa ta fa ya al timu ya lo no winga ta fa sa o tonu fali titi. Au be pena le mo lo sta po kala mera sana. Ya, vai mai doni sola tinu. Sorry. E lo puwa wale o whainga luenga le whionga le pule ono tūlanga sa iele au le pulu le whainga le vaiaso. Ia le si me ole ta penanga le whaafu ilia. Watu le ai, ola o iei tuangia le sunga le pule I fufanga whalainga mena o le whatasi mai. E sa le ia tala le vaengal na. E mo ia sa I tuangia se matuai. Ya, tu at no at fai le blues ile our Hurricanes. Ya mai pe o fodinga mai. Leila o le aula dia o la pe esa ili ya e fuanga ye man lo so alguma. Wa le wa fai si mau lungo lo na tulanga ile faso longa au le o tamusanga. Ia. Ai wa le la fodinga mai lo na lo le Chiefs. Ya lo na tolu atu ai loa ya le Blues. Ia so atu ai male Brumbies e Pole Reds e ira o Australia na lo na fa ia pato so atu Crusaders ia e faila si ma e tulanga la we ile awole ale Hurricanes ia e talosia ia uma to fo ile nei season ia ma we pel malusi ma ia toyo atu le finals o te lo fai fo isi teleo te usanga ile toyo le final tato au le Hurricanes. La PPP o le talonga le so nei o le Hurricanes o le Chiefs. Ya, o le aso tona nei, masalo le aso tona nei, o le aso Australian le fai le talonga le Hamilton. Ya mo ina o la ilo ai foi. Ya po yo au ye lua le wa tawon tu la I me se tulanga mawa ya wa ya o le Chiefs fo ya o ye foi au o yan talonga fai nai. Ya e pe o Hurricanes le au le pe na le tasi ala tu fai na le le ye te minni ya talosia ya tu mawal mele to ati nga taringa ra ole yo tu ala mal tu au le mano lor fa mai o ta sanga ni champin de mato Hurricanes ya o si mato Blues ya ela tu le muwa ya wale foi na semi final last year ya wala kian mano le o Crusader le na laina sao mai am fai ingai fo le Chiefs il fan ya ai te lor mato te le ala no semi final e fo mato o to sanga ni sa to mo le silo mato al mato pitono nga fai inga ya le puru fa nga va ia ko ala ka lo le Chiefs mbali kalo sia ya malo le Chiefs
Antua. Ole au na fonga mua. Ele pisa fonga mua ta alolola na Chiefs. Ya mantua wa ina le pisa tuli mai matua fonga mua sawe. Esu esan kung kalake lakapi. Ya sa fui tafao ile lori mesa lakapi. Ya uma mai. Ya eser kung kalake ngamua le mo lakapi. Mai maula mai kia. Yo, ya pawala tulanga le, ero abesela loto Chiefs o fonga mua. Mantua le wafata usanga so o final Chiefs. Le man ya lava. Ya. Talo si yan nito usang. Talo si yan Karsia ya malo ya uriko. Ele ala ta se evale au nga male tau tua ole vai nga taua pi ona i ole fa mana tu fo le mo tatu tenu o tatu vai ole me mana ya ole wo ya no fanga tu la tala fo ile mo tatu le west ya ma se fo ile tu yo lo ile pitonu le mo le fa se solo tu takanini ya alwa tuanga ile pitonu ile lo ole wa ya na vai nga ya so sani tele ya no fanga ela tala mo la to wa pikina o tatu vai pe ona ile vai yesi ole vai tamalingi Paftai tia mo tatou e o kilani o lea we el tatou ni Manrewa o lono wenga fete no fe papakura takanini Manrewa ia pet sau foi mai Hamilton o ina ele tolu lima Myers Road o lo ele serve with love o fale engal na foi mo le tatou vaisa salapa le tatou wesi male Marinka. Ya mau fela tu papakius futa lai la stonai. Ita tile teva aya o ise papakius futa la timtia. E mo waise muli pipi o le mamoi o le vai moa. O le fastarlo o le sapasui mat potato salad. Ana o le futa la. Astona ila nai pisi tele la inai te welu fe fata so papakiu. Fata welo mo sau vai yesi po sau vai sasalapa. Ya e moli ala papakiu ele nasto nai. Ya afaite te nei mangele papatoe o tara ya o ila ile sei oriana ile moto sa moi mangele. Ya te suma ye fata we sau vai sasalapa po sau vai yesi. Ya fa pena foi lai o Avondale mo tato le west. O ina le tuisa mau bakery inai Avondale ya o le nai mau wai le tato vai salapa mal tato vai yesi mo tato le west o tato i le east ya o lo ia le tato Pacific Island Bites ya inai GI langa tonu le sa falolo tasi market ya o ina tonu lava na wa ile tato falolo le ya e mai fo yo na fata wa ile tato wa yesi mo vai sa salapa e ile va ngati tien vala mai lo Hawke's Bay ina Hastings ya mato atu loa fa ya tango fialo la to transfer milita o la to bai o mele yai na no mato atu ile New Zealand Post la fo o le sia so maua o le mavela na e mawhai whana matu la fwina to ele vai. Mo tātou i e whafo atu leno whi New Zealand. Ia, ai te lo la tata me o kilani. I think ko i Hastings, la loi Wellington, i nei a i North Island. Next day delivery ia. Mo tātou i Christchurch na matu la fo le vai, e tasi ma le awha aso, ai tau nu. Ia, o lo vave fo i lale matu la fwina to le vai. Pau atu langa yelo so tai mai matu, transfer mai le payment o lau vai ia ma le tau e lafo atu vai ia ona matou lafoina atu leo lau vai lona ia te le tau pole tau lele ma le valele e fatau sau vai ia o le mawhaina matou lafoina atu i le whaonga atu e le tātou New Zealand Post mo tātou lai Australia langa to tele o lau Australia whape mai pola mea leina lewa tua tātou pai o leo e le tātou agent inai Brisbane a vifo sau peni e wha mauri leile numero lea o le o whaatasi 5 tolu 5 tolu lua o whaatasi 5 tolu 5 tolu lua o le tātou agent nai Brisbane o le tātou agent i Sydney o le numero telefoni o le o whaavalu ono tolu o iwa valu lua 5 o whaavalu ono tolu o iwa valu lua 5
o le tātou agent i Melpone, o le numero e mauai, o le ofa o, lua tasi o, valu lima fitu, ofa o, lua tasi o, valu lima fitu. Le ala u faso polua foi la Australia te tia, o le ua ia tātou agent se whātau elvai sa salapa vai esi mal tātou moringa, o tātou numero nai mawhai o na e valau iai, mo tātou i Amerika, ia, o loo mawhai foi o na mātou lafo i nātu le vai mo o tau, o tātou vai nei, o vai o le whai sa o mai ai Samoa, mai ali sa, o na au mailea, e tau te sila atu fo iai lunga le pepa, o vai a loo whai Samoa, o le fo wa ia ia o tele nisi wa so tai mai a mātou, o le wei fo isi pauta sa salapa, o lo maua teimin nei. Ia, pa me va vai fa le peni vai na fai mai Samoa, pa fa pe le ate mana o ai le sa salapa mai Samoa, o le esi mai Samoa, ma le morinka mai Samoa. Ia, e sia ki le lunga pepa te loai o na mātou la vale mauta mai le tātou vai lea. Ina ia mauti noa e te le tau masau salo. O le lava te whaatau lava ia vai a mai sa o mai sa tātou watunu. Mara ia, tāua ia vaenga ia whaaftai fo ilau sunga li pule mai se le au nanga mal tautua. Ona o leua mau atu. O tele fo ilatu o leua mau atu wadi tātu vai Australia, Lorowinga, Sydney, o Melbourne, papia fo ima Brisbane. O leua mwhai ono o atu li tātu o nanga mal tātu tautua. Si vanga na, nisio tātu ainga i Amerika, ia nisio tātu ainga i le lo, ia la mawhai ona awina tuai di tātu vai. Ia su sani fo ile mo tātou. Ai tāu tere nei vaenga ia lau whionga lau pepe o anisi vaenga tau wha ile mo tātu watanu. Ia, o le tulanga tautua le tātou Pacific 40 langa lewa tau tele la tau o lo ofisiri mai fasilingia le tātou nanga le whainga o le cash power. O inei mangili, o lo ia le tātou H&M whiona e su mai mota Samoa. E te sau atu tongi nei lau cash power, ma tau whaia lau cash power tu watu lau lima tango o ia la full numero i Samoa tu ainga. Mo meo cash power vave mana o mia. E mawhai ona e sau mato ofisa i mangele, e whaatino atuai. Ia pe tango fo e vili mai matou transfer mai leo le tau walau cash power. I te tono al mako account. Ai matou tango fia process atu. A lesia au wala vave. O le tau tua le tātou Pacific 40 talo whabauta. E mawhai ala na e aru sa au lunga le matou website, pacific40.com. E te aru fili lau au nanga le prepaid power. Ia po le EPC. Ia o ina te taunga na tango e entale ngor tangata le alu tau mita Samoa. Ia whapena fo i male mita number po numero mita. Ia fili lopo la te leo o le cash power tau nta tongi. E o teimi au mainta tongi sau ia mātou process text e mātou numero e enta il tono le mita. Ile numero tau ainga na o le ae tango e whatu mu mai. Ia e tual watu fo le kopi lau email. E mwhaialenga na e tango o e forward il tau ainga. Le kopi lau cash power. Na e latu ile email. Ia, o tātou au nanga umana o lo whatino e sosoane le malo la tunu utia. Mo i tātou o lo fisiri me tātou talo. Ia, o le whaalea e na matua ia afia ia i alfeo ia vaa i le vao o atunu o le Pasifika mai ni New Zealand. Lea ua lai ona toi tuai mai le sa o le aso sulu lima o le aso atao sa taunitau nuu mai le tātou talo. Ia a lea ua toi tu atu tua le vai aso fou. No winga tau no atu po la sotofi le vai aso le te tia po la sparili. Ia ua tau nuu mai a tātou tangatalo. Ia wave whaso tai mai. Ina ia mwhaiona puk ki atu tongi mele utalo matu wha maua. Nango le mele iei. Wave o le alu a te tia o le tātou talo. Ia ono le ua pe ua sau al tala to tele. E selma na ia o le anu le talo le lato tau mafa. Pe ua toi mua ia tātou talo ia sa ia yaso ia tātou talo manua. Voi le male talo niwe. Lau pepe whamari atu. Tau manei ana lau atu nu me la Australia. Le afu fesiri mai. Pe mwhaintu e whamanatu atu. O sini le fesiri mai ai tātou ainga mai sini. Pe mwhaintu e whamanatu atu nu latu telefoni. O Brisbane o lo fesiri mai fo i te whamanatu atu nu latu telefoni. Ia avane lau pepa ma lau peni. Lau pepa ma lau peni. Pone api pe kusi le wall kou fale pe kusi le markivi. No mela ia la toi lau atu sunga li pule. Langa lau te fesiri mai. E toi avatu ia telefoni e lo winga. E toi mana umbia foi. Mana ngang wha lau pepe. Ya, leo la toi tam fai e tō lau lau inatu. Ya, ma no pō lau tango e senta tu le messenger i lau sunga o i lau talainga te tia. Ia, mana ia. Ili fo ala ua ia te oia tātou numero.
O le tātou numera mo sini o le o whāwalu, ono tolu o iwa walu lua lima. O whāwalu, ono tolu o iwa walu lua lima. Mo melepone, o wha o lua tasi o walu walu lima fitu. O wha o lua tasi o walu walu lima fitu. Mo Brisbane, o wha tasi lima iwa wha tolu lima tolu lua. O wha tasi lima iwa wha tolu lima tolu lua. Lefa lau tamu whai atoe lafo atua tātou numera ia te tia. Ina iam whai on tu sao atu ia ilunga tātou tea ale Radio Samoa. Ia, whaftai te lete tia mole mātou wawanoa ile nei taimi o le auli. Ia, mo nisi lava whamtalango le tātou tautua. Ia, wala au mele olu atasi lima ono. Tolu whawha, olu atasi lima ono tolu whawha. Manu ia te le whaiva matiute. Ia, o whenta whea ngai malau sunga te tia le nei aso timu. Ia, me se fwel whawhawhonga tapua e Samoa. O whea ngai ma ngaduanga matiute nei aso. Malo, o le ngā whawhtei fo i lau whionga leo pepe, malo fo i le sa ini malo le finau, leo ua whaasopolia Australia, le ngata fo i leo tātou nei, mo tātou vai au wala, wa sei fo malo loino tātou wa tunu, tātou te whila whistei mo bombua, mo nia whai walo whili mani yasu. Whawhtei lawa, soifua. Soifua, ia. Le lei, te balawate lea ua, toe luas furu se kone na tā leo leitu la, tā leo leitu la tasi. O se tala Fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O e sauni malanga I Samoa, maratua loa moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai tutongi o Taavale pe a tolu pe silia tofo I aso e te whao ngai na iso se Taavale e mawhaiora pikila Taavale maile malai valele I whaleolo po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumuri e tofo I le whale tani malo o loo e whaamautu ai ai ngā whaapitoa o loo iele tātou insurance cover te fili ma iai ina rei tupu se whalavelave ai o loo iele wha ma avenga maratua o loo iele tātou account in New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e wha o ngā ile Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino aile tongi ina o lo sa mori si wha antalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o e ile moana pe asesiane ile tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. In this update, a pair of Australian consultants are earning thousands a day to rescue Wellington's over-budget, behind-schedule sludge minimisation project. Tobias McIntosh reports. Former Melbourne water manager Eamon Kelly alongside John Hurst have been charged with getting the project done after costs ballooned from $200 million to more than $500 million. The City Council's paying the two a combined $4,200 a day plus GST and expenses and expect to clock up just over $1.4 million over the course of the project. And the project's set for completion in April next year. At least 15 US naval vessels could be involved in obstructing shipping near the Strait of Hormuz. Donald Trump's blockade has begun at Iranian ports after US and Iranian attempts to broker a peace deal, failed over the weekend. One Iranian Shadow Fleet tanker has reportedly traversed the strait, but other ships have turned around.
Sky News' Jonathan Kersley says Trump wants to strangle Iran's income from letting certain ships through. How this works as a long-term strategy, though, is going to be the interesting question, because with the reduction in the oil already out of there, the oil prices may well continue to climb. The Electoral Commission sent out 500,000 letters to voters of Māori descent, asking them to choose to be on the general or Māori roll. Voters happy with their current choice don't need to do anything, but those wanting to switch must do before August 6th. Our tourism comeback is gaining pace. Stats NZ data shows visits in February topped 408,000. That's more than 53,000 up on last year. Kate Rickard reports. February saw more than 61,000 Chinese visitors, the highest month figure since almost 69,000 in 2018. Australian and Taiwanese arrivals jumped more than 6,000 each compared to February 2025. Visitors from the US declined by more than 7,000 and Korean travellers by more than 1,000. That's news. In sport, Charlize Ledger-Walker has been selected by the Connecticut Sun with the 18th pick of the WNBA basketball draft. 5 of her championship-winning teammates from UCLA were picked up in the opening round. Glenn Jackson will finish a 2-year tenure as Fijian Drua coach at the end of the Super Rugby season. A statement suggests neither party wanted to exercise the third-year option on his contract. And the first New Zealand athletes have been named for the Glasgow Commonwealth Games, courtesy of a dozen bowlers. Among the women, Taylor Bruce will contest the singles, with Caitlin Inch and Selena Goddard in the pair. And Shannon McElroy will roll up in the singles at his 5th Games. Ali Forsyth and Tony Grantham form the pair. Hey, hey! DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion. Everybody knows it, Bravo, a champion. Solo, bayo, solo pa, manamo alele. Awe ratayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo, solo pa, manamo alele. Awe ratayala. Samoa, I can wait this out, or I'll tear it all.
Magic.
Football family tu lo chene le tu la tasi mesi lu kisio mafa fianga na nei vai taimi lo tatu yai wa tong tar so ifuanga ye fofu de le ainga fofu de le kau kau so ifuanga yo la fu de me kau fofu ifu ori makwa banga ye yo ari fainga rubenga kasi ka fainga rubenga ngai kile ku pero ku kamai o le fuafua e o ia ka ko Samoa vai la le manga o se la mas fudu le ku fa Samoa la le mela ka fuafua la o mo se la mas fudu lo ngobinga fa pengira o la fa nga o ma la fa nga ko se fudu fa o ka se la mas se fudu se fudu fa lo ngobinga le manga minga mi ai nga fuafua ala me le fuafa mo yang ala to mo le tu ka ko ngi si me ka fa nga mi ai nga fuafua ya yang me parlang Kakau samunta, oi, ku ila. Ali me fa pili fuari, makwa ya ngai di rumah ngai. Ko kawai fo ngi vai kai mi ya. Iya is, wa fa ye le manga ya. Iya si to ina mai si ko iska mama iskinga, ko fa ngaru bengala ko fanga. Ya ala ki. Iyo ila ki se manga iyo o iskam esi ko inga mai si umakua wa fai fanga wa ko fanga wa so lo wa fa solo ifo ila ala so ifo mai la to o isi wa kai fu se fu o se kai valu se fu ia a wa nga ka maki o ila la ko fanga o ka si iyo ola nga fai ma fa kasinga fu ia ka maki mala ko maku o ka e o fo ila me fa ve ko e ka ri po ko inga malo makua wa lo ko kira ka make finger winga ai me foi ngai manga ir ka kwala kiri kai yo o le olanga mar tui fuanga ngi ke lo ai o me ba bori kupe ba per sa urse le ngi vai kai o ba ka nga kal so fuanga ya fa pio ngai la ki mo mari kupe de wins sa mari kupe ai o ya ko angelo la I fa nga la yo ma ku kua yo e finga lunga ko ai ma fa nga wala ko fa nga oi fa oi mo ko ai mes ka mai we la le manga yo o ka ke o fo de le lungi fa le mo pa se fo wi la po fa ke le fa ba fa ke le fa wa fa pengila umur paya ingange se la mas furi sa bo ya ke wo aku le sipaya inga ko kula I mai le fa inga maru le nge ake wo se la o ka fi de kakolulu ya kakolulu la le ya afu la ya fa pe ko se furu ka fa nga a mo la ka lu se la yo vai di lu se la pia o ka ka yo lo ka le la va makwa I pai man le roi apa ngena al finga ngalo de I ko inga ya pole lo makwa fo ya ala o lo fo le marisi pengifikira ko le ngof ko kasi o ko marisi pengifikir so ngene ngof ko kasi ai alu al fa ma me ngale so de ma da par so de fala twing ai bela wati lo se football valu minuto tele tu la tasi la ka ku kilo ali vai kai vai kai mi or vai mai sale la mari a so arngi vai kai mi ele se au mai le me ka pe ngai le mangu le ai ka unga ka mai so ifuanga ai o so disi me ke lu mo se le ya fa pe fu wa ka unga ka so ifuanga la ko mai le ku fa ngai fa mani ya dia fu ba makar ka mas fu ka la fu dia va ku kongo la account ayo le mas fu ka la le me malo
I lava ia fasimuri ka ele lua ma le fangu susu ma le mafalawa e ko. E vai aku le afu wo nga fai ya ku lo fo I menge ai nga fo foi wa vai. E kai de lesi. Nai Fiafia ka bota to le ole mai tato musika le ya na tali mai lola ia le abatu tato proclame le po tato fa sisilanga le vai ngole so. Allo fotela tu tato wa tuno. La maloati ni se la to le nau to tali wati ngalu wenga to toe. Nisi fa na wanga ya tu mo ngalu wenga fa mai ngalu wenga le ya so. O atu lola ia le fale faisi malongo to sa ena malulo. Jangan le fai popo. Lo no ia ela kona wana o ilo fatu so pa imaya ya o iloa o a ulo loto atoa daline a ua o fia mautinoa. Soma o te momo ia manu malo ilo loto o te pokole ia sila ia au se fai popo e ala lea o lo nana ia o e ulagona taline a fia logo I so fanoga mana o maua boni penina suga o te o foina se mama no Italia faalumai mama fatia darling wana o yua o filia Laguna na mafuai suga olo pologa a oela gona mai tama italima imana ona ole a foi le pule ono tama iti fai popo Jangan le hamo pele fa fonga ba le ba ngale ole ina o se malte bele wati luas fulu me de te le tu lai tasi tali mai tatu fa salango tu na tu disi na tatu fa salango au ni ngalu tatu si ole songa ma le tatu si va fili lo mo tatu si na lua tatu fisa pala mai tatu telefone lua no lua tasi lima tolu lua no lua tasi lima I tolu pe te anga mai tatu tu si le ole tolu pa tolu ono Hope Avenue in Mankau. Ole tātou penga tawhailangi mo ila tuwhi okai na lātou tusi ole shopradisamoa.co.nz. Fono whatau sanga ale akopa au kilani New Zealand. Whamole mole wala au atu ma le whaaloalo I tama matini tuai uma sa o tawina at kolisio abele olo alalam papa au I au kilani ina ia awai mai I le tātou whanatanga wha le tau sanga I le aso ua tā ua. Aso tona ia se whanmale walu a aprila I le tulai tolu le oli. No whanga le Ufline Marukau I le tasi wharima St. George Street I Papa Toitoi. Whapalemole, lau restara lima sutala. Mo le tausanga whaatupe mai a aprila lu olu ono se I o atu I a mati lu olu fitu. Ia tātou
ia tātou uma le lofa ma le puipuinga le tāpa au le langi e momoli atu iai lo tu se fua maso mātu wola whaatai lava Pristine o le fisa la kopa au ki la Sila. O le whase silanga nei o le tumalo si umu. O lea e ia i whale ula le sao whainga le tupu. Mapua ne ia i a tupapa i lau futi. Ma pai a mapapa ele. A wā le toa inga ia wao. O le toa inga fo ia a inga tupu umo Samoa. Ma tau tele toa e savali fo i le awa iloa. Ia, na urua ia sa iai papao Samoa toa. Ai fua le leo. E pei o le upo e fai le maota o le tui manua. Awa e fai ngata lau whasausaunga Samoa o le au mala. Ma tau te whatulu antu i au na tutofia le tua. Whatulu atu fo i le pa ia o Samoa. Mai le tai sama sama le tui manua. Se ia pa ia le tai ula ula na whanua. Mai malai tele se ia pa ia fili mapule tuu. O pa ia fo i o Samoa e le ngā whatauri maina se whamtalanga. Tulou na laba. Ai whapitau ngā whale nei whasilanga i tupu mai o paola mga wha e maluaile nei tu malo si umu. O lo alalam papa au sini au se talia. O le pa ia au asa Samoa ma ainga e lua. Ma liu mai tu uu ma le ainga sa tu uu. Le whale lua tu la whale. O fonga le alantaua o ta ile uo ma le whatolu. O se upu mai muli mai ma maoto to finga. Ua taunu une i sini. Le tusi whaaloalo. Mai le tātou tu malo mai Samoa. O lea talo whaaloalo tuai i tupu mai. Ai mai se o paola mangafa e maluaile nei tu malo si umu. O lo alalam papa au i sini au si talia. O le awhia le tātou whanatanga i le aso sa, aso tolu o me, lua ono i le nofanga e pe o le tau i lalo. O le tuatusi, o le Quackery Hills Community Centre, ono Kavanagh Street, i nai New South Wales i le lua lima fitu au si talia. Taimi e whaiai le tātou whanatanga o le whai le fiafi. Mana mio so tau finangalo, i le tusi na au mai Samoa isi o tātou i tu malo pele o si umu. Tarsia i le lofo le tua e te i atuolo tu se fua maso mātu wola i le aso a tō whaina. Moniso whamtalanga whafsota iana le telefoni o le o wha o iwa fitu warurua. O wha o iwa fitu warurua whaftai, sa inia li ma whai pule si umu i sini au si talia. Olo i eise pokalame e atina e ai yanga vaa tau tupe mo le Pasifika. Olo langolongo ina ai e Pasifika i Aotearoa e whaale ai to mai tau tupe ma wha tele ina ai avanoa e ausi ai le whaatawina o se whale. O nisi rei o mata upu e whaatalano ina. Fuofuina o paketi. Fuofuina mo le te wina o tupe. Malamalama i awala whaapitoa e fisosoani ai i ainga ina ia ausia, ma sau niuni mo le whaatawina o se whale mua. O le whaamoemoenga, ia lango i ainga o le Pasifika, ina ia mawhai o na whaamautuina i ainga, ma isi au ngā tupulanga mo le lumanai. Ia taunu ule sini, ma le whaamoemoe, ia whaatawina se whale. Whaamalasia ainga ina ia... Whaamalasia ainga ina ia iai le lantou to mai, le whaonga ina, male se feina o tupe. Mai le sifuru wari tausanga anga ia tu ilunga, ia nofo mau ma siti seni ni usila. O le nei pokalame, e ofo ina atu, le lango e le aise tongi. O le whamalmalunga, a le tamaita i puresili, le a fionga, ia atu pola roine, le ala i auloto. Tātou awai whaatasi i le aso nei, aso lua se furmarivo a aprila, ono me, se furmaritoro me, ma le aso lua se furmarifito me, i le te puke hor i o tara. Te whaafonga mai o aso nei e whaieni whaamoemoe. Lua se furmarivo a aprila, aso ono me, se furmaritoro me, ma le aso lua se furmarifito me, i le hor i te puke o tara. Mo liso whaamtalanga, wa la wale whaafsota iane lisi, pesa amino i le orua tasi, ono whaavalu, iwa i mo.
Ia, o le tātou whasisilanga na, nei whasisilanga lea leo mwhai on tuinatu. Ia, mo le mamalo le tātou tunu. Ia, e tau fo na manino. Ia, ia mai se lava tu langa pe ona ia le tātou whasisilanga lea olo ngā ruru e le tātou penina trust. E tau o tele lea mo tātou. E au ngā fo ilea mo tātou tunu. E mawhai ona e awai. E whai fo ona fsosani tele lea mo oe. Ia, e tau o vaenga ia pe ona tau tāla talatu dunga le tātou pokalami. Fai ona a se fele utupe. Ia, ma mause mo mitinga fo ilea mo e male ainga. Fai ona whaatau se fale. Ia, awaha ia lu ainga. Male tāu al nia tunu o lo tātou. Iai, nei vaenga nā mole whaafonga male tātou wa tunu. Se mai ni sine o tātou whasisilanga, mai whasisilanga lea, ia, ona watu lor pokalama la reto, leola. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Talofa! O tau sai liso ta'avali. Fiafia Mai loa I le aloha cars I wiri. Le aise te posi mo mia, a palai nei ma maua I le tali. Tali aso se laisene ai iaia ia inga whapitoa. Pala au mai lo tina o le aloha cars. I le ovalu se lau, fitu ono valu, ono o valu. Pea si asi mai I le lua lima valu, Ross Common Road, Manirewa. A Chic Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talafu. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo falava ma tātou por kalame o le areto le ola I le nei fo yaso I ia le swafa o Yesu ma lor so I fua manuia. O le matai o sifuru ono fa upe lua sifuru ono fa pea. A wape se ale au ngā I le tangata pe a whaina te maua le lalolangi uma ai mau lo naula. O le fesiri rea Yesu ai o le upu mo oe le asolo nei o le tapenanga e sili o na tāua e te whaia. O aso nei a whapete wa ai pol kalame fo ia o wha malosia le lalolangi ato o mea nei o tapenanga mo swinga. Ia kele la swinga ua o mai o le swinga mua o swinga o le tau. Ia le pose lilo I le tūlanga wa ia I le lalolangi me foi o tsunami o wha o le si o le tai. Ia ua tele tapenanga le lalolangi u whai ai whapena foi Samoa nei. O swinga la ia ua whai nei e tangata. O swinga me foi o sui le whausanga o whale. Ua whale whatatau ia wha. Ia mai la vel tausanga foi le iwa se futa siva se fulu se fa solo mai. Ia ua le koe whai foi tātou whale Samoa sa masani ai. Ona o swinga o le tau. Whai whale malolosi fua I le tau. Le ngata foi lea o mai tsunami. Kele foi isi swinga o whai e isi ngata. Ua sui ia tūlanga e tu ai le fale nisi no o makwale ai angi fale le mesa ai le ai sai ai ua si uta mafua mai o swinga ona fua I mea wanga I mai ia fa pena foi lai I meio le soifua maloloina ia maleatina e ino le tamau ainga o le soifuanga wa maualunga le tau mea o le langa le nei ma le kaumaka e o nisi foi tangata ua o inga ia ainga
e fetuna ia le lako pake ki o le vai aso e le fape o mea nga manga o mia yaso ia o la alu i lava ia ua foi ua kaunga karso i fuang wa baka foi o va ai ngisi le fai ngola ko fuanga i fatau le vai aso o a mea mo mia o a foi me le kakau ko fa kaua e kipi mai ai swinga o le unga lava le aso o le ta ua o mea ia o le faia o swinga ai foi taua o lo anga i mai ia u feku ngai malo uma ia ona le tulanga ia o le uti o le faaso le lalolangi ma le suau ia onga o mea o lo tulai mai peita o tapenanga sili ona taua i le olanga le nei pe unga sauno a Yesu tala le Yesu nga fai pe mai se ale onga pe a fai ke maua le lalolangi uma ai mau lo wanganga o le sou o le tangata moni i tutonu po le ala le tele o ka penganga ka ku ke faia feku nga i me i ka ko fale fai ka ko fale malo rosi fesu ya i fai ngo ka ko pa ke ki ka ko me fa tau e po le ala le lei o nga ka penanga uma ai a fai ele o ta penanga o le tangata i tonu le swinga siri le on tau o le tangata i tonu ina ia maua le mafutanga ma le ali fa ola o Yesu wa foila fai mai kala Yesu se ale nga ke mawai me inisi upu se ale nga se kiwai me uma u fesu ya wa ma nga ia lo fale ma lo si lo fale ma na ia le nga wenga nga u le le se kingo o kupe ma na ia me uma o le fainga lo ka mau ainga al me la fa no onis wa sui fale wa sui le anga ia ku le fainga te mau ainga ma se kingo te mau ainga al me fa no ele isuia le tangata i tutonu o le tangata nga fai mai Yesu e kakau unga sui fafea sui i le maua ina lea o le whaolatanga le tua e ala i le alo le tua o Yesu matalia o ia i lo o langa i tutonu fai mai o na maua lea e le tangata i tutonu o le manuia e whaavavau le upula mo o e le asu ngai o asuinga o e whaia suinga i le tino po ia se swinga taua o logo langa e fetu na ia i logo langa matalia le li o le ola o Yesu i logo langa awa ma fai o nga ma ngai me uma a fai e ke o kikai au le ala le au nga ngai me o lo so o le tangata i tonu e kakau o nga lave inga ele tua e ala i lo tali tonu i lana faola tanga ia Yesu o nga mangui lea o lo whavavau le tua po a swinga matu te fai ai ale suia o matu tangata te tonu e ala i lau whaolatanga o ina e maua ilo matu whaavavau a wae ma vae nei mea uma ma nei swinga uma matu te whaia a o se tanglia oe le alo le tua e tu mau e whaavavau whaafitai Yesu amen Saloma, le tuo lo filemu, Jehovah Nisi, le tuo lo umano, Jehovah Rapha, fafete wo malolo, Jehovah Shammah, etele tu.
ua o la mamanui ai I le tele o lo fa Jehovah Sikenu Yesu o la ua mi o tonu O lo umaliu O le wasa o lo toai matou O lo umaliu O le wasa o lo toai matou O lo umaliu O le wasa o lo toai matou Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masinin tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga I le kaseti. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Ua mawhai nei o na whaata wantu tō papa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tō ngā fiti mawaru atu I le na o le lima tā la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I ona e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau tapa a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu tolu fafa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ai vela wati lo tos fulu minute le talo le tu lai lua. Pa pianga mo tato o musika e mo moli atu ile nei uli. Yo pa yo ma fau nga yo tu te manga lueng. Ya o asu fu fa pini o musika e fa mo pepe. Pepe makuam pepe la kiki o le pepe a le pepe. O pepe kokolo ma pepe kangi. Ya ma pepe savali. Foi ali na linha Audi ti bunga pe ona ye tape man to fa fanga bo se manifestazione wa vole to veno tato po kala bisi pa ista imbele Fiafia na dei ya man via lava singo fere tato wa tu fai le mu fai mali alo batu moto uma lava bom pa anga le Fiafia Mai man to Radio Samoa pela vale ti mau mai ai o mole ato lo fa anga ya te auto tato felo le aso taya le lo fa mole anga le o tato matai si le manu via tele fai valo film o fe ngai mo tato wa tu le so ya o ngalo pa kala masani fo le aso taya le Fiafia Mai pe ona ye lana tautua ya malana au nanga le afu bakari la fu o fo ya ko pepe ka uru fo pepe o pepe kangi o pepe la kiki ya o pepe savali ya ma pepe kokolo ma pepe ngale kuda le finga ruenga e si bia la fa boy fuai e le mo se le ngir ka po fa ma ha fo ya ka ngo ni me po fa mo e pepe u ye dunga o aba ku le ma fa ngaku ari ese va de bu ka po ise me ai la fa ya fia baka i pepe ya ka ko le mang mi ngumi si umaka fa fia ba ya kemu ar ko pa koko ke no ko fa ko pa koko ngi ho ka se mang pese ko pa ya te felo la sa tai hao ile lo fa mo le anga le tua Lasi pai le pepe o ko kulia finga ruenga ba ku fa mo le ya vai sanga pengfiki abi alo fatu mo sa bola tu pele soi fo mai maria